Shadia malaria yade etuase KNG aba capsules nso ene yenam nsan yade ni nyina bekro 21st academic nso enei wonom eye sciatica expert wonom eye free treatment eye tiebi P-Work natural na de 3P garlic mixture ebibidrum wonpam je ne wade aba KFC travel and tour ene wonom se brai na yemfa wuntu kwan Bible center ye friend bandompe banka se wunu mpe no nkase mu atechema wo ba ye behwe siesie Charistic Ventures ena wonom ede Zahara enupa no ede aba enu ntima wonsa enkebe afei medin ede Maa Akos awie Josie fashion ena asheme atade Josie ewo bom so wani meet me there sports no ena edi enhwene mo se wo pestai bi Mr. yi eyofe Uko program bi na hunu se style no a nkrofo bi ahyehye no kwa eyofe bomodi anetwa nefa WhatsApp jo ewo ne number yi so 0243 433 465 0243 433 465 John sanu efe enu nti want to material bi so ho na pese on pam fama wo a bomodi ane kokuma se bom so wani meet me there sports no ene di enhwe no ukọ na afom kwane a 0243 433 465 said it be no Josie fashion obajo so na wapen bi ade ama awie Facebook ya live wo mo gina so no kwasem se wo mo do so ye papa enu nti beka ye ho Facebook live na asem no eba no manya ka cho se ani esusu ye pa enyamara sam ena wo bi edi ya baba wa bi a wo se wutie bi na wo share we shared my Victoria Amwatima with so a fear pokria canton awa on also Eja Subi Georgina Rains Yamin Georgina so Edina so Hega Ado Yenya ba Hega na just on fact when we some Jumediano Eniagro Nana Magina so Yenya Bema Francis Weja or Kahumbi Sanso and appear with so Bismarck the Gangan twine Matilda Osu and Samati Yamin and Nadra Amino, Sister Rose, on Nyina so Sister Hetty, friend Paul Mame Henrietta Jesse, one more agent so also Ebraso Cecia. Yamran yani Vivian. Any como Vivian. Mama. Upon to say Minty won't carry a V. Brown and I mema conco. Na ya what interest Mema biana meme dia na metepa wo tintas yo wo tintas yo ene nyame aye wadom ka wo bai enka konko aye handbag kasa ba ko no aye pio ba ko no sa na tie enti Vivian kasa ma men metie fo nte wo bia wonim wo enhu wo bia wonim abantie no ohu no na fe ye hu kwani ade ne befa so enti magya fidie no mu ama se de onimi di nkomo anopa no kane nyina yeti Akoma FM yo nan ye numre bi am wo ho menti o nan wo anumre bi menti nan wo anumre bi no ye na me wo fie na boys bi ba ye fie ho no na obi ti ye ho no mo be ye adwuma still as a voice no wo from kakra mama Vivian na omo boss ti ye fie ho no enti omo adwuma na omo be ye no so omo pon adwuma na anumre na na omo aba ho no enti me ko talk credit and a boy knew whom in our family or see or permit am say me mpeno enti me ka say me mpeno no say adentia man kasa no bi wona me dan me ho na me kofi enti me ho e na osuma agi obi ma agi ne be frame enti me ko na say me phone na ekura me no aye ne fe do be so use bi and am see phone na dey meeting enti me di man no na o de koy But 3 days now, me auntie back ba say me friend no. And I me call na me catch and say, or buy a hona me catch and say, on fa phone name brem. Now me auntie back say me friend no ni me din komo. No say phone no hia no or buy no beji. Enti say hia me so me mbra na me meji. Na me see me phone na obeji. See me dia no nti na wona nti na oba na obeji no see. Anu dia mfa no ohia no na obai no beji nti se hia me a me mbra na me meji na msisa dia omfa ma ona so kakra bi ka ho mama yo anti me wo na me anti ban sai frey no say no say me mfa no no ohun mi number no say ya na kasa wo fie achon say ya we dia metro voice ne kakra na metie for ne sister wo monte Akoma FM
yanko nti me ya na me koi ni ma me tu kwan e na me kɔ ne ho ma me tu kwan na wo kɔ hwan wo yɛnti boy ni di o me kɔ abeku okay me kɔ ni fie ɔnom na me ka kyerɛ ne sɛ on de ɔsɛ me mbra na me mɛgye phone na me mananti abanti ɔmfa phone ni mami na ɔsɛ valanda hɔ na me gina ne die ɛhɔ na me gina me nsa nka phone no nti me mbra dan nim na me mbra na me mɛgye phone na me bowura na me si ɔfa mami na ɔsɛ emra onu ni nyankofo dina honum na opɛ me no ma mpɛ no ɔyɛ den opɛ me no ɔpɛ wo no be wa chon ma mpɛ no na me me san bu nanim tia me twifa no so na me kɔye me gu nanim ase kyɛ ne nyankofo no ntino agye so ne me dance na ɔde phone na ma me ina me si ya wa baji obi ade na me ba baji ma ade esi dan na oni me dance na ɔde phone na ma me no si on de onhwe wo ne me dana se mewu krampa onfa ono wo dana se wo bewu a abeku se wona wo dana se wo bewu kra wanya dan onfa ye okansa no man kasa bio ena me ka se ono riye mati onye na me fa me phone nko nti owie na me say onfa phone ne mami kasa se ya mami ensan ma no e ma fom onye mo nti no me pese me ma o pressure o ti ase ti kasa kakra nti so hwan na betie na hwan na be wo mo bedrum ya me yensa ka be ma no what you say me owie na me say on fa phone ne ma no ti owie o hwe manim di no otutu phone ne so na oyi chep ne to na fa phone ne she ne botom e no di pie na me so me fa chep ne na me coffee di me ya ma ji se me ma me ba me bona mani ba me ma me ba ni so me nti me am bona mani nti me wo ho na obaye obaye no se me mbla na me meje me phone na phone no fa nyehwe nti me ya na me se phone me ba ho wa fa mba nti me nya den bio na o se me phone no ompe nti me mbla na me meje oji so yusu bi nti me mbla na meje ma ade je ho na me kura me ma me phone no na me te veranda no so na o ka che me se me ndu fum nani na oni mi ndi nkomo ya ka wonsam ye o se yade an mi ndum phone nanim na oni mi ndi nkomo na me se yo nkasa na mi tie nje ono bisa me se nti so oba no be ka che me ma me mu se oba ware mi a mepni na me se yan mepni nti ho no na o se mi mo onki si mi wo veranda ho no wo se wanya dan mi mo onki si mi ma veranda ho be ba cho wonki si wo be ba cho e wo wan fie mi am fie wo ma me fie ba cho e no wo be ki si wo be ba cho to aso na wo wi a mebem nti ho no na me si a wa bo bi fie o ba ni so nkomo ani mi die no wale mi wonya mhwe na u ba mi fie na o san ba be kisi mi menye nti ho no ne me play so na boy bla bi wo ye ho no onu twam no ti dede ni no ba ho nti oba no si ya den ye kwan na me si ye nko na me fie ho na me ko na me ko dai nti ade achi no na bra na ba no be bisa me sa aden na boy no ma gina ade na ne ye ko bonidin abeku no me pacho enka boy wo bia ye boy so ti ase nti bonidin nipa no boy no ya hwan ni ye na me ni abeku na me ne ku ana na me se da bi me ne nko e ho no ye asanka me ka asem kro no ba manka na okoi nti me wo ho we chenu na me hu fa me she da fa me nti me ko no ohu manim no bisam sa ada me yare ano na me sin I say me hu na mu fa me na me nyimu nti me ka sa no o se kan bi ma asam na wo kan ma nim pie ni yente wo ka cha ne sade me hu fa me I say me hu fa me na me nyimu onya nti me ka sa no no say o me nyimu no ni problem ina o say eche onya no say obekwa akra ba yo nya nko na mbisa ne say nti de wo kan ye no o se dai o say obekwa akra ba onya nko na mbisa ne say ade me hu nti no onya nko akra no no ho no wan kasa ina mi kofi nti mi ofie na mi kofi na mi ka che me ma me say eduma na o ka se mission mission me ko school by eche na mi concern do school ni bio adan ni se ni ntino okay nti na mi nyanka me ka che me ma me say mi nko school ni bio but na mi ntumi nka nti anwumre no me ho na me ma me fa me say skani di o so ye nya dru ba bia o
yenyenru babia v uswe asam no awreho de but mia wani se woni no kra e makase ya ntinti wodi sun ne ka ho kra no a ene ye hunu ye nterwe Akoma 87.9 FM bra Facebook live Akoma 879 FM share ema ye YouTube Akoma 879 FM Mr. share link no ema ye ye nua ba na asam no awreho to aso ensu why nekasa Ndimi ma meka asa no no na minyanka meka cheni se mi go school ni bio me yan starting free woman me ho no yante ne ye me ma meka chwe me say school na meka se me ko ni dey 2 weeks no onye ska no fa mi go school no inti eduma na me sua no me nya boche no fa mi go school no JHS okay yanka obekwa SHS okay no na minyanka meka chwe ma me say school ni mi nko bio Ndi me ma meka asem no mi ba on menti mi ankasa na mi su menti mi ankasa na mi soli pie enti mi pie no je tissue no ai ape boy ni anko na kasante de wude kasakaka to kakra ni enti di mi pie ko ya no na mi ma mi say ni su na mi su no ni say school ni enti na mi su no enti piana ko nya na brand ni mu kakra na ne yante ne ye nti omra nanim kakra na ye munti ne ye mu anti na mebrei nti omra nanim kakra eye live ewo onua TV obetumi ahwe bi ewo ho ye kofi mi pie ko na ade chin di ade chin me ti se mi ma me ye ko se endo ka se ontimi fa mi nko su ba na mi su nti no obi no ka chini pani se ni panu ska o man iska ni bi no fa mi nko na anya sa dia ontimi so me de on na mi fi na me ko toilet na menu su si mi na omo ni so ya dan menu su si mi e chini hu na mi menu su tim na mi wo hospital na me ma me si school na ti na me ya sa no de me kama kuma nti mi no de me be ko school de are ti man de no o ma mi ko ye ndi mi wo school no na mi ye din na mi school mother ebisa mi na me ka che no me ka che se mi suro mi ma me be bo mi ono o se o de me ko school counselor ho no ono de obe ka sa che mi ma mi ti mi ma me ya mi ma me mbo mi adia na wo ka che wo school mother no me ka che o obisa mi se de o ye o hu se mi ye din o hu sa fofo ni so mi suro bi na mi se menyim na me de fifie bai ba na mi suro ma mi ti mi an kan che enso vi menso areho pa minim but nyakokodro ni eni nkomo why Vivian no nyakokodro ni eni nkomo yanko mi na mi di fifie bai intimate mi an kan che ma mi so mi ma mi ti no menti mi an kan che no no se o de mi be ko school counselor on de o be ka sa che mi ma mi ko fia mi ma mi embo mi na mi se mi ma mi si bio si ti no se obi ka sa che no ko a on ti o ba bo mi no se da bi nyame kwa me de na ba ti no on be ka sa che no mbo okay na ka 2 weeks me ya ba fie if on na mi so ti ma fa mi ma bi Akoma FM di da na ya ba fie no mi ya ma de se mi nko mi ma mi ho na be ko mi papa o di mo mi papa o na be fa mi ma mi no o se mi wa if na mi se mi wa mi papa o no se ya ma ba na mi ba fie na de ti na ma ko mi papa na mi se o mi ba fie anu njo ka sa anu ina makuma to mi that is a sabe na school counselors na fra wo ma me abona mane adwetwe na koma okay to me ko fie okay yankwe nti me ba ni Tuesday na me ma mi tu kwan kasa kesi bi me ba fie Wednesday Tuesday na me ma mi tu kwan di o tu kwan no Tuesday na mi wo na boy ni bai abeku bai no oba no se ma na me se me ma mi ni ho Jori meni no se ade me baby ya me am se me baby anam ya no se oba Joba no otumoto ko ni wo me hu ni biefu me hu ni bie me ma me so se ofre na onya no okay enti se ade na mpesa ya nya ma
Zia me pese obeshem me tia me ma me oni sika de beshem sika me be ko school no de ni na atade na mama aka ma o me to bibia e aka mo awo ti say wonyi say anya aboso me say me 9 months mo na me wo 9 months mo na wo e na dey twa to okra ya wo di hu abeku no na wo boso me ben wo free school mo ba ya abeku di moto e ba fie be hwe wo no eno na wo aboso me say na mo 4 months now 4 months 5 months munie abeku biem e say wo 9 months mu a oba be wo when you feel saying you were 16 years who was 16 years okay na me what inti we wa asem no me say my questions no ya mention Akoma 87.9 FM ye nua ba yi wo bi ahye ne nyinsan 16 years wa hye ne nyinsan abratie no ye frɛ no abeku say ehel fa no wote oh wasa ba mo ti my thing nti wasa henefa wa ye wasa subri ba mo mo my thing wasa malten ho no mo tie na mo wo wasa he subri na abeku eba akrom wo no edi a wonimu ani abeku anase woni bibi ka ne di ho oba en mi bisa ne di nu ono ka chem say ebi mo fe no dancer abeku de dancer Pacho na ebi mo fe no wonders edi o ka chem ntimi ebi friend no dancer Pacho na ebi friend no wonders enti wo se abeku so wasa he wasa my 10 wasa malten is me Pacho be ma me number bi na yesra mo ani die kwan so wasa malten fo a sabre mu hwa yen ewo onua tv osei chrome tv odo tv star tv Kings TV mu amohwe wo ho no se wo bi nim abeku ya ne mra ne de dancer ana wonders me pacho fresa number we so se sia emayen 0246 824549 0246 824549 se wonim abeku a ewo wasa matena bomodia na efre yesesia enti abeku mu ba ye no edie ene de wo mo eba momu kromo ho omo be ye adwuma wo ye omo be ye mason adwuma wo ye ho mante omo be ye mason adwuma wo ye ho kasa kasa no mame mason adwuma na mason adwuma no mumu fie ena omo be han ya na wo mo te ede ye mason adwuma no ana omo muti fie fofom but no mo boss eti ye fie ho wo mo contractor no a wo mo ye adwuma ma no wo mo contractor ni mo betra mu fie enti kwan be so na wo se abeku hu a wakacha so wo pe wo no na wo kwan na me koto credit na abo be sen be 8:30 anopa ananajo enti sabre no wo koto credit be 8:30 anopa no na abeku tetemu fie nanim ana ahinifa en wo wa ohun sa wo beto credit enu ntu won ko gira na wuduru wa wafrew game o ton credit no o dwom mante game o ton credit no o dwom wo ti dwom ho no na o mu gina okay no mo ya boys say o mo ya 3 o mo ya boys 3 ana 8 no o mo ye nyankofo 3 but o mo no mo ye dwuma de o mo ye be 8 okay enti wuduru ho na be ko se de wo kota credit no e na be ko se de ena offer me no se opem na me se me mpem ndi me ka za no say die ntia man kasa bio na me dam ho na me koy anopa no woni me di komo ka asem bi hye ho wo se wo ka che ne se ne ho nya wakono ana me bwa enu ye me kwaje phone na me se ne ho nya makono se me ne beda me kwaje phone no e ho no ka se woni me beda na me se ne ho nya makono a me ne beda okay enti abeku ase wo pe anajo 8:30 wo koto credit ena wentie wo se wo pe no ena wo ko fie nti wo ko fie no wo ko ball e bia wo maame amane ese emratie no omaba kromu ase sesi na mo be ya adwuma no ya wo mo boss tie fie ha no wo mu ba ko ase bepe wo bo maame amane wan kan kire no na wase wo pe wentie afa ye dai ena wo phone e kwa akodi ne ho okache mse phone ne ye ne fe breben
we are baby. And no ya da ban because was so pe wan pere wo ko eno nti no ya bre ban ya wo hu ka che o sa wo phone e kura wo eye ne fe. Be 4 days to 5 days no man me nti wo nka o. Be 4 days. Say wo ka sa kira man san yo. Enti se de na wo ka kira me nkwa me office no obi etie bi me sere o. Ma wa no so kakra ma me. Vivian. Be 4 days to 5 days no buy. Say ya ensan tem ko fo bi why. Be 4 days to 5 days. And no oba mu fie wa na sa ehene ne wo kwagina ye. If you be if you in nchen ho no ho no kwatena ye no suma age obi na obefrem. Nti wo ko ye no. Me ko no say me phone ye ne fe. Ade phone na wo yisu. Me yisu yam ketua bi. Yam na wo yisu. Yam phone. Ketua. And wo say ye ne fe. Eti wo mu say abeku say sisa ya wo ba wiase nyina. Yam phone ketua wo hunu bi da. Phone akase we bi kura anya ne fe. Enkrofo iPhone anya ne fe. Wo yam ketua no na abeku say aya ne fe. Me bi say wo. No don bebe no obi hu me phone na ka say ye fe. Yam be fe. Ge bi ka cha me say shape ne te say. A small one be. Ge obi ka cha me say me ni India exchange na me say da bi. Okay, why na to phone ma wo? That phone why na to ma wo? You be na the mom. Why na the ma wo? My first boyfriend. O first boyfriend na the ma wo. Patron. O first boyfriend na this phone kitwa na ma wo. Patron. Okay. And I was say we was 16 years. Patron. Okay. Wo de yenwi ase ne ma first boyfriend. Patron. Wo kura phone no. Wo ma me enim say wo nya adwuma me boa. Patron. Enti wo ma me bisa wo say henefa na onya sa phone no efri e. Patron. And I can dey asam kire no. Na me ka try ni say boy ono ni boy ni na me ka try ni say ono no de mami. Na o ma me nim boy ni say onim say boy no eya wo boyfriend and aso onim say boy ni ye wo boy. Onim say omo ye adwuma wo ye ho. Ya na oba ho beji nso omo ye adwuma na ebi ho at times nso bro mo. Nti oya no afem na ma me di nso asiso ama no. Nti oba no wabeji. Nti oba ochia me mami nti na me mami enim. But now mami nim say woni ono so twempara. Pacho da bi. Na wonim do mama de when say adoye na boy ne ye wo but na wenim say woni say boy ne so twempena wono ne afre ne say Alfred wo mo so be ye dey wo kromo mo so mo be ye adwuma mo be ye mesin adwuma wo mo so be ye adam mesin adwuma mo ho kwa ne ye wo se wasa hene fa subri e ho no mo mesin adwuma ba kwa ne wo ho a boys ba ho be ye mesin adwuma sa kire me e de na project be na no mo ye no ho. Guest house bi o musi wo ho. Ba ya for ndi o mo be si toilet e wo he ho. Okay. Enti mami Sandra Mechi ye beba first boyfriend so. Mami Sandra Mechi e wo abeku so. Abeku ase wo pe, wo mpe no. Wa fra wo phone kura. E ye de na wo jai phone mu de ma abeku. Me be are you ready? No say asem ya no tena kakra ni mu anhye. No say e ye ne fe. Jo ka say e ye ne fe no. Enti na me de man. Aha, obi kasa wo phone na wada for ba ne kasa wo phone eye ne fa ni exchange no de ma no pacho da ono no ka say o ka say o de ne de ne ma me na me de na ma no na me say ah say bia no wo yisu bi wan ka so o yisu okay na abeku de o je wo phone no say wo no so o yisu bi abeku no oni phone o phone and that dey ntina ono so ye exchange wo je wo phone no na wo no so de ne de na ma wana da bi na nti wo jai wo phone ne ma ne ye de na wo wunya ko a abeku ne be receive me ka tell ni say me nya kwa ma ne mfa wo would phone na man but wo nya kwa ma ne mfa abeku no before oba be so pe no na oyo obafie wonti no oyo adanfo na bacho dabi enipa onye adanfo wa frew wa se fa wo phone ma me nyisu bi wa bra wo phone ese den na wo je phone mu de ma sa so ono so nyisu bi what be that Vivian what be that what be paying some da one no fa ne phone ma wo nyisu bi mu ni exchange but wo dan wo phone na wo de ama no no ono akoyisu obi yisu obi phone vi mi bi se wasam mi no na edi nkomo wo bi yisu obi phone bacho dabi wo hu abeku no na wo do no dada ebia na wo budo ama ne dada but ebia na wo vi wo ntumi nka enti fa phone ma me wo si wo we di afa no na wo dan de ma na kire me mami reason ntia wo de phone no e ma abeku mami reason ntia wada for ba ka wa fa ma no be ma be ka ye dia wa dan dia ma no kire me di ntia de phone ma abeku Akoma FM. Okay, so you should be nothing on the man. Eno entia. Eno entia. Enti wo maami hu sa fe phone ni nkura.
obi say wo no say wo the phone ama hwan o me catch on say omo ye adwuma wo hanom no mote ahoso yin kasa no baako ewo baako hono asɛn no oye ni ya amam obu afom ya na pacha dabi mani abre o wona mebu awo mani abre enti ma obu mfome ote na yi mi nsam na no kase emeti fo bre nso mo be ya ne dan wo mo do minti no ma de o ma so atare ade ho no mo tie ni sa wo voice mente e na wo de phone ma no enti wo de phone ma no no edi say ansana wo kɔ ne fie wo na akɔ ne fie sa wo kɔje anade ne si cheche me ho no mu ne enti ase me catch on so on fa phone ne mbrem no e no se ono ehia no no onanti babaji ye nti se ehia me a me so me nanti na me mbra meji ehia no onanti baje ye eni se wo so ehia wo Vivian a wo so nanti bra ne fie wo na baje e na nanti kɔ ye e hon de me catch on se on fa ba e chi me sister ye ba ne friend me no ka se me friend no ina me call se on fa mama wo sister ba no se phone nkura enti wo sister ba no phrase wan so a me ma me ne phone so e no ka say e no se me friend no me number no oni me di nkomo okay to aso e nti wona wo ye dan e hona me call ni hona me ka che ni se on fa mama na se me ye ko mi enyu hia me pa na ezi me ka sa no se me oni na nyankofo gina honum na ono se me pe no me ma mpene me yesu amsabu na animtia na asembe na wo kan ye tia wo bu na animtia ono abeku no se asembe na wo Vivian ka che no a animtia ye animtia bu me ma asem kro se wo ka che se wo mpene nti no wo wo bu na animtia join mante ba join enti to aso ndi me no se just oni me dance na the phone no ama me nam si me phone no wa baji na esi dan wo apa me ma mpe na esi dan na me baji me phone just oni me dance na the phone no dance na the phone na ma ndi me kasa me ka to aso se no ne ho nya makono ndi tira kasa be ku ho nya wakono e de na wa be ku ho a enti anya wo Vivian akono se e bia wo be pe no ana wo ne beda what say Chey, abeku ti saying. On TV Akoma FM. What saying? Church said you what you JHS what SS into no you enye wonye ayisa ti me yehunu tuntum Akoma FM. Tintin kaka obey se me ba no wa che me kakra bi obey ne tintin o wa che me kakra bi wo hwe na wadi fie be saying be 17 18 be 17 18 enti wo ka che ne se abeku wo wonye makono enu nti fa me phone mame me ne wo na ho no e de ne wo yeye no ka che me se ono de mfa no so one me dana se me wu kra no mfa ho ono dana be wu mfa no okay to aso di o ka sa no man ka sa bio na me ka che so on de on nye no fa me phone ni mame my yes and man kasabio na mo ka che so on de onye no fa me phone won da bi e won kan ye mame wo ka sa no wan kasabio sa wono wo dana wo be wu kura no a wono obeda into o ka sa no e na won so se de yin na me si o mati on de me ye na me fa me phone enti one wo na pachoin na on fa wo phone ma ho pachoin ono die pachoin abeku ne wo die enti wo spend the whole night ewo abeku dem wa na sabre ben wo ja wo e ma wo kofie owie na me ka se on fa phone ne mame no wa mfa mame o tutu phone no de phone ni she no bottom no pie na me so me pie okay na abeku edan ni mu no ono nko anada ho be pa che da bi enti wo ko ye no na wo mu a adwumayefo no a abeku ko mo no mo be ye mesin wo ho no na wo bia ni fie ho no mo ko wake e wo plus no mo ko wake wo plus wake minimum wake keeping ai mpachon me pachon you obi ananim wake o ti ase nti cheche mu ye no mo ko wake keeping wo mu kuro mu da bi no mo ko praso okay nti no obi ani fio na aka woni abeku na aka beku pe no wadan okay na akoka no pachon no do dai ono da mpre do ba akopɛ na wakan wati kwose kɔ anase wɔche wo hye ho no da mpre san pre na imprenum chere two times to we na me ka jenso ni on fa me phone ni mami yo we no o hwe mani di no tutu phone no so no yi chep no to ho na o de phone ni she no bottom no pie di opie na me so me fa chep no na me pie na me coffee
enti abeku ne wo da wie ye ni 2 rounds ni na wie ye no wa fa phone na ma Patron. Abeku amfa phone no ama o Patron. wo ye phone den Otutu no yi chep on to ho no fa phone ni di she ni bottom no pie enti modern sam ben no wo yi chip no to ho ena wo ji awo ne chip no wadam ho ena wo de phone ni she ni bottom ena wo ji aho ko he na chese ni abre sa wo kasa na opese wo di ubone wo ne wo phone no ena wo pese wo fa wo ni peti modern for pa enti eba sa no wo fa chip no ena wo nso ko fie wo fa chip no okay enti wo ko ye no na bo be se ko du fie na bo sen man short time je ba na dia so na o ma me aba na ma me bai na o ma me mai enti o ma me ba ye no o bo na mane se dia ba eku aye odo no me ya ma je sen ka me bo na mane but me show ne kakra intimate me yanka usro ma me kakra ada wo ma me ye o hei ya wotati ati ya wa hono witimi no ma me di nkomo mitimi ni di nkomo bai nye nkomo bia na mitimi ni se bibi ya wa wutumi ka che o ma me bacha dabi wutumi ka che o ma me adan di nti nani so ahye dodo pepa wani bacha o ma me no papa o mo ware ana o ma ja ware o ma ja ware na o papa so o ye o kaka isa nti adan no anfre so o ma me na wusuro no a adan no anfre papa kan kire no sei ana brantie abeku ya wo free o te wasa ma idea was about 10 idea yo I don't want for papa me papa on mantana ni nche me fari nanim okay enti enua no abeku sai frɛ wo biem ma wo kɔ fie wo biem ene ne kɔdai biem ana sɛ wan kɔ ho biem man kɔ ho biem wan kɔ abeku ho biem enti enna ba ko na wo no da ye no ɛna wo di anyinsen woni wa na biem na ne abrebe na abeku sa ba fie wonu na je wo phone nti na wo ma me phone kura wa se dum no na woni dum ma me phone nani na woni uni nkomo no kire wo su dudu o Vivian me nsu bebre sa wote se de tie bia ne ye ba chia beku wo binim no aye wasama 10 fa mo hwa ye wo wonua TV na Kings TV wo Sekrom TV Star TV mesramo wasa maten for munima beku ya ne mra ne de dancer dancer ne wonders and ya me wasa me twere ne mrefi dancer abeku da dancer abeku da wonder why wonders to be sincere ne din ne honam se why wonders papa wasa maten for na abeku se wa ma me din de sen ne ma me din de menim wa money papa din a kyerɛw wa money busuani bia din a kyerɛw ti wonni mo bia na ne omo boss no a na ɔte mu fie hɔ no wasa damai ɔte mu fie hɔ no wɔno so ebia wɔbɔ obi friend ma wuti ne din a yebetumi abɔ boss ne dia me hu sɛ ne ba beku asam ne yɛka boss no Kofi na no mo friend ye friend boss no Kofi ye rade ye wo Kofi for doso boss Kofi a me patron wo a wotie mi a wo ye contractor penny wo wa enkora bebre apart from abeku a na wonim no boys ni bi wonim bidi Akoma wa mo bi adi am na ntwa wasum wo mo no mesi ba mi wefi ye Vivian wo bi a wo wie JHS akọ SHS wo nkai we no enti Master Kofi me pacha mo kokoye adwuma ewo wasa sobri guest house ho adwuma ena mo kokoye ye wo nkoda anu mbaako ya ye fe no abeku me pacha wo koye ne fie na wutimu no boss no hu woda efie na wutimu no o ma me din de sen Gloria Mama Gloria ne baba ya no na wo hu ne wo fie no me pacha abeku akoye ne hu fin wa shada age akora ne phone o ya akoda 16 years waji akoda ne phone ma akora ne kwaje no wa repu no ama akora na nyem o repu no 16 years enti boss Kofi ya wo kwa wasa sobri kwa ya guest house ho adwuma me pacho se wuti me nka sese ya enkora abeku bamadia na fra me sa line we so 0246 824549 0246
4549 wobi a woni mo abeku me pacha wo nso betumi afre sa line so abeku maame ne wo mo papa so tie mi a me pacha mo bada kwaye ne ho fi minimisa abeku awo fon so sasabe samfon so eno nti samotumi nka mo so mo be frɛ na mo aka che sa mo ba na akodi sa samfon no minimisa mo so samfon so nyame hya abeku awo fo mo tie mi so mo so samfon so eno nti mo be frɛ yen eti abeku ne wo dawie ye no mo san ehia wo mu fie oba ye no na wo ye dan kasa kasa ma me vivie na me kura me ma me phone to aso e ma me bisa me be mo dodo me mpe to aso na kan nyina enti oba ye no no se me ndum phone anim no ne me ndi nkomo na me si on kasa meti enti oye no se so oba me ma me mu fie no so be kasa oba ware mia me pene na me si yan wono se oba ware wa wo be pre to oba fie on de ni oba bisa wo no oba so wayi fro dondo okay me kan no si o so kan de me ka se yan oba pre na abeku be ware wa na abe pre Vivian abeku no na wanyu akono na fe de so oba fie so oba ware wa en ka abe pre ka abe pre die tina ka abe pre mi ehunu oni me da ye ninti no ono da ye ninti na de obi a woni ye da bia na ya pre Akoma FM ya pre na wade so Vivian wusa enye obi a woni obeda bia na abepre na wade so abeku wote ase na woni oda ye ni bis wonu nsem bi so ayi man no abeku wote ase e na woni oda ye wote ase nam ni okan ye ninti no enu ti wadi bibi na wadi wo phone na ma woni ne dae wa wotu na wo so ho sa beku maba ene me na dabi but asem no kan wo so de na phone be ma na sa bere no kra no whether senka wo be ko se wo nko aka woni ne nko na wo sa bere mebo a enko betu ya for so repeal se wo yese wo ja wo free wa akwa wo bi ani ho na ya najo ko betu mi afa wo obe repeal because was on obeda na wo be wukura no a ono be yedan me beda yes nti sabre no abo ni chimu po Akoma FM say whatever it is ono obeda na be ma wo wadwere boni say wo be wa no Vivian bibi so asem be ma wadwere boni say wo be wa no san come wa no sa na 16 years was so wade Vivian maybe say wo o ka say oba obisa mi question obisa mi na mi yi na no sa na nso yi na no say me ka say wo be wa no and maybe say na ka aye no kura pa na be ku be ware wa enti ka 16 years was so wade ana maybe say dabi woni mi dia fa ware ho dabi ya ka say mami we oye ware ni ba no na sade ne sen chire memo Vivian kasa mitie ware ni ba sade ne sen mi shedani manti Vivian nyo ne me nkwa na edi nkomoto kuro mu o mi shedani won shedani ware ni ba sade ba ben ka be wa no de na akoye wonim dia warefo ma ye wonim dia wose be ma ye na na kwa akwatena fiesi mikunu no wukunu no woni ne kwaye de so ati ase tina won so aware enti sada na obebisa wa wo ka se ane no e de ne sa akoso kasa no se mi ma on kisi mi wo ho no onye dan on kisi mi on kisi ati e for mo fan cha me ni obi atam da ene mo ma mi ni atam ate oye jimifo won kisi wo ma me fie meboa sabre na abosen na bo be nan me pacho na wo ma me ni fie na wo ma me wo fie na wo ma me shaheni atama abeku be yere wo edi ne si apro be kisi wo sabre na ma me wo hene fa de ekoso nyina no wante no with them na mokasa me pesa me be ware ane me ware ene ho ne me nyina no eyede na wo ma me ante ya fan no so a obi wo dan na say ade na wo so a ya fan no mante fan me ba so o she dem na wo so a so bi kasa wa bontinya just o kasa ansa wati oh okay na chesa momo dem wo fan ye dede pa enti se wo wadan no obi wa bontinya wo kasa wonte fan dede ninti enti na ma me wadan mu nti wante enti abe ko yire wo e wa ni mu wo kisi
na me ne place so na bra bi betwam nti bra ne ti dede no na oba ho no nti oba no se ya ye ko ana na me se da bi okay nti we kan da bi na me mi je omo ho no me kokodae na kokodae enti abeku enna ba ko panyin sen no enna ba ko pe no na wodi nyinsen ye ne ba cho wa ma no amfa wo biem ba che da bi sei wo so aboso me sen mi 9 months wo 9 months mu enna wo wei wo 9 months enka wono hye mu edi nkomo so akwa no hye mu wo 9 months mu na wei ne ba cho okay abeku ba bia abeku wo bia obeyi nani ba pie enti sa abeku wei eye case ya be che no Sandra Bryant mo boy adwuma ma me obi a wokọ wrepu obi a wono no wono so fa no na wo sha se wanyini bade yadoa no odem enti abe so obeyi wo ho adie se wo baje onyi nsane o se wo ba ye de enti sa de ne bra o ho aka adwam enti wo ko school no e de ne si ye mi ko school na mi wo school na me ye din di me ye din sa na me school mother bisa me say e di enti na me ye di because o sa fofo e wo honum na esre ba me dem insre bi Akoma no obisa me na me ka kire ne say menyim na me di fifie bae na me so say me ma me e bebo mi enti man kan kire na ba me so say me coffee a obebo mi obebo na abeku wa ma ada wa no koda ye wo ma uska e ba cho da bi abeku san ba so obefe wa no wa ma uska e ba cho da enti fa abeku fa wo wadi file we wa ma kapre e ba cho da bi wuni abeku sikada ba cho da bi wanu da ye no wogya okwan se ko no wasa yi wo chepto ho no wa fa ne phone no wa ma uska e ba cho wo ye kwase abuni ye ni do so fo bedin komo defilement se abeku anyine ho adi na say ya de ne picture to ho ye nya ne picture bra se me ka cho se Akoma FM dia wo de ye ne a wo de asam ana Akoma mu nsam so sa wo de ye ne a na wo de asam abeku ei wasam aten me pa cho ba bia wo bia no wuni mu say ye nya wo picture de enti me pa cho eye better so be fra yen na ya found to so ama aposifo andro wo ho defilement ye ne aposifo be di komo ne ye hunu so obi defile wo bia 16 15 14 was me pen no wapane ye na me fa no wo ye naive sabra no na adwini sha ebia wo ka so open no was yan but enyu onu ankasa kra na controlling na osa ti sama me wo me sene pen was yan me de me sene pen wo print na me girl wo bua wo defile no enti emra betumi ni wadi ama na ye ye ne dofs mpanifo bedin komo ni ya hwe emra ebata we ho wate Vivian mensu ensu munyi san ne so why na we say before abeku no guy ben and a winning date here no Alfred okay ono so winning date for how many years and months 3 months winning date for 3 months one so obaye dan wo ho amuso mo be ye adwuma be ye Messi adwuma no bi wo ho Messi adwuma no be ye wo mo so be si guest house hotel anasa de no mo so be ye wo mo si toilet adam ho no wasa subris wo ye akura ketua bi a aso obi aba wo hu obi ana menti ase se da bi a no wo nko ade wo hia Messi fo boys o mo be ye adwuma akoro ye wo ye kukitua ben shedan nye kukitua sa shedan nye kukitua sa okay enti na wone ne wo ho na wo be hu abeku ana wone ne giant sa wo be hu abeku yente mutete be 2 months kwanza na me be hu abeku be boso me san sa 2 months be 2 months sa wo be hu abeku na before no no so ma me hu se wone ne twempra ohun ino bisa me ba man kan ka say me nyanko mantio ohun ino bisa me ba me ka che ne so ye me nyanko oya wo yonko ono ne to sa phone ma wo no eye Nokia Tekuna phone ben na phone ben itel na che say Alfred ne de na wo hwe kakra obi e wotimi atofo na ma wo de na wo hwe ba cho enti de enti na ono no wone ne ntam tete ye no mu ko mu krum na me ka che ne say o ko dia me ni hwe ye bio nti o mu be wie wo mu project na o mu ye no
eku omukrum ena ma woni ne ntam tete ye ena ayi abeku so ba ya omo so ba ye the same machine work ena no so ni ne hia ye Alfred no woni ne nyinsen yigu ya na say woni na afefro kra mini na afefro kra manti o mini na nyinsen kra woni na nyinsen kra good okay before Alfred no so na woni be ma foforo bi ahia mu pen ya na Akoma FM. Now you're virgin. Na mini be man died but na me Akoma FM. Me virgin. Menti owo. Na mini be man died but na me virgin. Na woni be man nada. But na woni virgin. Wushia Alfred no. Na woni be man nada. But na woni virgin. Menti ase chirememu. So obi a woni be man nada but onye virgin. Menti ase. Obi na try me say am me family san chiche me se me pese be ma wo be ma kono. Jesus Christ. Jesus Christ. Obi na yadan. Obi na try me. Say God, say yadan. Ne family san chiche me se me pese be ma wo be ma kono dia. Wa fa won sa hyehyɛ wo ho. Se wo mpese be ma ho be ye wa kono a. Me ba try. Oba na be ma evil oba na evil bema ene wutu safo no becho bema becho no you are down for becho da bi no you dan oton edru no otwa moye ho oton den edru oton edru me becho eno otwa moye ho no hu mi nti ohum no se mi hu ye fa pa hu na mi wo boy na mi se da bi mi hu bi kwada eno si se mi pese bema hu be ma kono dia me family sa hyehyɛ me esa be ma ho nyema kono what o baby wo bi ba mokras wo mokras de minim say ye hye da ni pharmacy no nyema wo mu kukrandru no ene wo moton wo ye papa pani anase wo ye small boy ene wo be kasa betu fusa me ba che wani ni na me pa che wo papa no wa na che hoto ho e de ne nsa hyehyɛ wase anase wo ye bi sa pen me ba che da bi papa no o mama ni mo no o ta di no ba fam o to o mama ni mo no mi mama ni mo no oni mo no na wini mo no krom wada before obehu wo no na mi ni mo no ti friends da wo hu no mi pa cha ene obi sa wo Vivian say wo ne be ma dada mi pa cha ena wo se da bi join atie for me chemo ne voice no wo fom ti pese me sisu biem ena o ka che wo say wo ne be ma na dade a ene wo sori a ya fa wo sa hyehye wo ho na bema ho nya wakono na wakofa bema pachoy enti na wo yes ade no me pachoy wo start ya ne say anajo wada wo school no wapie ana wo kwotete baabi brebe na start yes ade no mi ko dware anu mi wo ko dware a me pachoy enti wo ko dware bia na wo don sa hyehye ho pachoy enti esi de na hu say wo wa breaki wo de won sa a breaki wo virginity achase no de na me de me saya ne nko nti be 3 times no atos be 3 na me say bibi sani film I say moja bisa nti fe ona na me de me sakwa me de me sa hye wo de na eko e ba chone sabre no papa no be hu wo no e ka sa ma wo self to bone no na wanya mfie sen ne be 14 years e ba chone ti for me pacho Vivian ma membra what kind of life is this papa de be ka sa kire wo no wa mo ma me amane e ba cho da bi wa mo ma me amane me ba cho da se papa bi aka cha sa wo to wa fa sa rewra wo ho pa cho da bi papa no wane wa na wonu anka sa fa ne sa so rewra bi amwa pa cho da bi enti wo ma me nim asem we hu ka sesi a o betie me pa cho oh my god na we dia eya dia wo bi na aka kire wo ti ya den na wusuro so be ka kire wo ma ka wo ma me ba bua hwehwe wo npakora na kira kwan no ya kwache no because we ye kura wo bi ni wo bi e bia wo na onim no be bia aka kire wo ma me aka ma me ni mo no baba apo mte say nyame adom ha asam no abo me pusa Akoma FM. Papa no a wedin ka kire na kire boni ni so onwi no ate ase a menya hwe ose ne papa mu no ode ne nam ho wo bayi ensensam no bre ben na obehu ye abra me hu ye
oko school achi no oko school March na nka so muko school March last year. This year yala COVID-19 no March na esa nko muko school ba na minisika nti one de na ka eche kakra na jame boabo me toto me nsa no oko e ba boso me na omo frame me free ba boso me ba ko na teachers ne frame me say memra kwan so wa yi mfante kwa wanti na me kacha teachers mpani chodi asem sata no ma frɛ be nansa o ma frɛ nansa say oyare timi yam sheme am say ade asem mane so a na mentwa me homra me ba adru Vivian mame ono so asem a oteye ene de owo ka kire ye ede toa Vivian de no eso ye twa ye ho abasese a eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem onua TV eye live wo hwe bi o middle na den na wote ho a waye stiff saa no Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo so fo ba akopɛ agosia dem nunkum ubetimi afreme Maa Akos the queen of the airways me and as me ma beja fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy tumedie no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM ani onua TV adwada edikosi efiada dumienu apa ho sema aduanan edikosi normiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo haw ene wa mane no ene sei wo yire tete wo bukunu tete wo ba me bia shobo so be ware wo denso eduru ho no wo ye 419 na sei ene haw ni sitie bone bedai na fa bedai Akoma mu nsem dwumadie ni e bagua wo amwanya wo haw no anokomesibe wo haw bia wo bia no ya Akoma 87.9 FM ani onua TV ya waskwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe mi mo ye betio Akoma mu nsem eye hintasem Akoma mu nsem nyame nko a eneni nyame aye wadom ka wo bai enka akonkwa aye handbag kasa ba ko no aye pio ba ko no sa na tie enti Vivian kasa ma men matie fo nte wo bia wonim wo enhu wo bia wonim abantia no ohu no na fe ye hu kwani ade ne befa so enti magya fidie no mu ama wo se de onimi di nkomo anopa no ka ne nyina yeti Akoma FM yo nan ye numre bi ami wo ho menti o nanu anumre bi menti nanu anumre bi no ye na me wo fie na boys bi ba ye fie ho no na obi ti ye ho no mo be ye adwuma still as a voice no wo from kakra ma me Vivian na omo boss ti ye fie ho no enti omo adwuma na omo be ye no so omo pon adwuma na anumre na na omo aba ho no enti me ko talk credit na boy ni hu mi na offer me na o se opem na me say me mpe no enti me ka se me mpe no na o say adentia wankasa no bio na me dane me ho na me kofi enti me ho ena osuma age obi ma age ne be frame enti me ko na say me phone na ekura me no aye ne fe do be so use bi ena me si phone na dia metim dia enti me di ma no na o de koy ba 3 days na me auntie ba ko ba say me mfe no ena me ko ho na me ka che ne say obaye ho na me ka che ne say on fa phone na mbrem na me auntie ba ko say me mfe no ni me ndi nkomo no say phone no no ohia no obaye no beje enti say hia me so me mbra na me meje na me si me phone na obeje say eye me dia no enti na wona enti na oba na obeje no say anu dia mfa no ohia no na obaye no beje enti say hia me mbra na me meje na me si dia onfa ma ona so kakra bi ka ho ma me yo enti me wo na me auntie ba ni san frey eno say me mfe no no ohun mi number no say ya na kasa wo fie achon say ya we dey metro voice ne kakra na metie for ne sister wo monte Akoma FM yanko enti me ya na me ko ni ma me tu kwan ena me ko ni ho o ma me tu kwan na wo ko hwan wo yente boy ni di o me ko abeku achon okay me ko ni fie on na me ka che ni say on your say me mbra
na me meje phone na me mananti abanti on fa phone ni mami na o se veranda ho na me gina ne de ho na me gina me sanka phone no enti me brada anim na me brada me meje phone na me bowura na me se o fa mami na o se emro a onu ni nyankofo gina ho no na o pɛ me no ma mpɛ no o ye den o pɛ me no o pɛ wo no ma mpɛ no na me me san bu nanim tia me twifa no so na me koye me gu nanim ase che ne nyankofo no ntino age so ne me dance na o de phone na mami ina me sia wa baji obi ade na mi ba baji ma ade si dan na oni me dance na o de phone na mami no se on de on hwe o ne me dana se me wu krampa on fa ho no wo dana se wu bewu a abeku se wona wo dana se wu bewu kra wanya dan on fa ho ye o kan sa no man kasa bio ena me ka se on ri yamati on ni na me fa me phone nko nti o wie na me say on fa phone ne mami kasa se ya mami ensan ma no e ma fom onyem nti no me pese me ma o pressure o ti ase ti kasa kase kakra nti so hwan na betie na hwan na be wo mo bedum ya me ensa ka be ma no o ti ase me wie o wie na me say on fa phone ne mami nti o wie o hwe manim di no o tutu sin adwuma e wo wo mo empota mo ho na ohu no gene phone na o say brana beje phone no okweso okogene phone no say wa mama ne wa nadia ene memfa wo phone emma kra ija ne ho e de ma be ku nyisa ya ba na so abrantie na tupi afagyan abosom nkrumu na Vivian wei na so wo hwehwe abeku a ohu no ye ko break no na ye ne Vivian mame ene di nkomo Vivian maglo yanto aswe bra call ni free school buy no masters ni from say memra no me ya mo sheme if say no ma from me nda so yare serious ti juada na call no ba me ya mo sheme say de na asi ono so yale nkwala brim yale me no pressure bu ani yam ti wo ma o se ne yafunu wo ma o se ne yafunu ti no me ya mo sheme say de na asi me kan ya do cancer memra in fact na me se mesre no e kwa wa nti mpane cho de tibia no me ba o mammo ye beka don kan pane cho na me nya scam ena o se wa di phone ni ma me ba no nti o kan sa na nsa na makoma to me mu se o te ase hwenye no nti o di phone no na bi san se di asem wantumi anka sa o di phone susu sa na se aden ena ma o di phone ma master no nti master no na yes obeka na mso onka de tibia onka no say Vivian fa yefunu in fact ho de sem wa kuma yale nka metwa ahwe mo ka che o say Vivian na fa yefunu no nka metwa ahwe so akọ school bosum ba akọ pe Vivian wa o pregidigidi so ko she ma feti tia 2 weeks pregidigidi so we ko school afedie wa kwanyem enti wana master ne say nyinsen wa amfa ni school ho na mo di fifie na me say o di fifie ena me osanji phone we business ma on kasenti master na business say minimum bi e fe na beku na me say ai minimum no no say o ye den na me say ono po na ka say obetena ye fie na me say mi hu boy na obi be ha dan ma na obe ha dan no twa nnua ye won so rubber kase o ho nti o mu bubu rubber no na ye so mu betwitwa nnua no koton nti ma no na kofa boys be good dan ba akum nti ebi kwa na ebi aba ebi kwa na ebi aba nti mi hu abeku ho no me ka so kan papa no krofo ho me nim se me ba nti no ofie ho na che sa abeku ne de wa ka se wa hu ne da me hu no no de otifie ho bi oni boys ni gudan ewa edan na ma ne ba ha ye na okoye no no mu gumu wo enti ne nye sa abeku te ba bi no oti ba bi no tu ba ho okay ti e che otu betena mu fie me pa cha obetena ho bi mu fie ho no obetena okay enti aya sa na me frɛ man no na me de to nanim na me bo ogbo ndi no se da bi onka ne boys no ho onka ne boys intimidate ma na se ono mesi adwuma na ode ba kuro no na ode betena afi ho ya fra abeku fa kwa no wakate no be me na wodi me fra no why be me na wono waka ho bi wurade me no afom abeku se wodi father kate no age se okotutu bon na wuwuram na akata so ututu bon na wuwuram na wakata so ate ya fra no wakate no okay kasa enti ba ne sa no na to se me ko hwa abeku no ono so afikuro no ei
ɛna mede gyigya nkwala no wɔ mantam hɔ manka nkyerɛ ɔmo sɛ ni fisɛ no wabɛtena fie hɔ nti meka kyerɛ nkwala no sɛ so ɔmo ho abɛɛkɔ ɔmo ka nkyerɛ sɛ wɔbɛtena ha no ɔgya no adeɛ wɔ dan mu nti ɔmefa na mede toto nkwala no ano saa nti da kɔ memenda mekɔ asɔle mewɔ dɛ me sɛ mehyɛ atare yɛ pɛ no nkwala de meka bɛ ma grɔ abɛhwɛ abɛɛkɔ aba na medi mirika m sɛ awurade meda ase mekɔ na ɔde moto lucky nso sɛ abaya bi tie mantam wɔ ɛfɛ no mɔda abaya no wɔ kunu wɔne ne yɛ firi paa nti ne kunu nso de to ne so sɛ ne mpena ne abaya no nti wɔtee ne ha no na ɔbae sɛ ɔbɛyi na no nti ɔbae hɔ na Nyankopɔn adom a mesɔɔ ne mu ɛna ɔde moto bae na me sɛ ɔmfa menta moto abɛɛku no ɔmfa menta moto n'akyi mepatwa na yɛnkɔ na meka asɛm kyerɛ no wankasa na mtena akyi na mde no kɔ asɔle dɛm SD asɔle dɛm ɛwɔ Subiri dada nti me ankasa ma sɔ panyɛ fɛ na Ebeneza mo na mekɔ frɛ ne bae na me sɛ ɔmɛtie ma asɛm ne bi ma me nti ɛhɔ no mbla no mpo na ebisan sɛ wonim Vivian na ɔse an na ɔse ɔyɛ wo dɛn na ɔse ɔne ne date na obisan sɛ wonim sɛ ɔnyinsɛn nsɛm fo date ɛna obisan sɛ wonim sɛ wɔnyam ogyina wodi na ɔse an ɔkan no na onim sɛ agro na odi ɔsɛ ɔbɛkɔ school ntin onim sɛ bia odi agro na ɔse ani akra no no ko ni mekasa na me mu popo na mka kyɛn sɛ me dana se sɛ wampre ho ne mo ne me pre ho na pɛ di anka na me mekasa na me nda ka me kyene ne ya sɛ wa ha me papa na mka kyɛn sɛ me srɛ no di aba na me nka sɛ me ba ne school ntin no me be ye ne gidigidi sɛ bia me be pro ka na gro mo so ana sɛ me be ha no na mmom onkɔbɔ na busuafo ama ne mo mo gyae to me so dia ne mmom de me so me ha no ifisa sabe me ni bi ne matiti mo re na mde mba ko school nti so me mu ni anhwa no na onko school na owo a me hwa akra na ontumtu ani school so nto mu gyae bɔ me so dia me ha no saa na tsada no me ka kya ba eku na ma so panyi no ɛyɛ dance na me je na mati da no me gyina hɔ gye ne nama me gye ne ma me din ne ma me din de sɛ esi aduwa owo maye 10 wasa maye 10 ebe kodua krom da man wasa da man fa mutie sabo ma me din bie ma me ma me esi aduwa wote kodua krom school na chi hɔ okay enti me kan sɛ nyina cha no na ɔse wate nto kɔbɔ na wofa mane no no mpo no sɛ na wadi kan kɔbɔ ma me na mane be bosome ɔbɔ ma me amane be bosome so ne ya na ye metin kra firi obae sɛ wabɔ ma me na mane na m se yo ande o san kɔbɔ na mane bi sa sɛm na ɔbɛka ye no no korɛ okay na ɔse yo na ɔkɔye ma be bosome yante ne nka obi ama akwani so obi ama de na mo ntutu mo nan yanko mo friend no ne fa ntum no mo hu no why mo friend no ne ya di atum okay enti edi bosome no ɛna abɔfra ne papa me bɔ ɔno so ba asa no wanim ti am ka kyɛn sɛ mehu abeku na chi kwan to ɔno kora sɛ ada na mehu ne da na manche na ntum am se da bi ye na ya batan asabi asam na aba nti oba ya wadi tum no timi ne woni ma mpre hu na wasa wo chi ne tum sa na papa ne kan na wasa wo oba fie wo no a wo ka sɛ wo fa wo tra moto so no na wo kɔ pedance ni no na enisa wo de kɔ wo ɛhɔ enya fom so na emom no dance fo pa ya kɔ mbɛbo ya posifo wakati no anzo wakati no okay ya damase dance fo pa ya na wo sɛ wo de kɔ ya ban ya ban bɔfo posifo na wo sɛ nka wo de aba ekukuro enya sɔre mpanimfo hɔ mutwa picture mutwa picture ma da wo sɛ o wɔnyi sɛ yɛ no kra ne yɛ tena moto so yɛ ba mo antwa picture to obetumi aka sɛ wa ma wo hui ba sɛ mudi ko police station a ɛna da wa ko ntumi nyine ho ano ba bia ma ne yeye o sɛ ya friend na ne wakwate no obeka te no na wo sɛ odi kwa mti wo a wo tie me na bibi sɛ asie no me pa chaw sɛ ya fa ko police station akwa report Akoma FM enkofa so de pani nkofa kuro mu ho di kuro enkofa ochia me enkofa busu pani na nka nkire no fa ko police station kwa report ne to aso nti papa ne kan sa na mso wa ampre hu nti no mamtimi amfa na nko police ne mo agye atum nti me so nkɔbɔ ne maame ne papa mane na ɔno po ka sɛ ne papa ni hɔ nti ne maame no na mso do nkɔbɔ na mane de besi bia no mo mra no mo onsuro obi anya ne hwe o mo ba ni mu a obi anya obi ahwe nti o mra no siyo bo so me yante ne nka ɛna papa ne bai na otu ana mo kɔ ɔkɔ wɔ mo fie fa cha ɔde nipa miensa abeku maame fie okay kɔto maame no anto abeku okay kɔto maame no na ne ma
ɔde kɔto animu mente won ke won so okasa wo fom se oba na mumi enu nyina se mo kasa no ene Vivian kafra na se me hawo sa na mo kasa na ɔde asɛm no kɔto maame n'anim asɛm a maame ne ka kyerɛ nso wate ɔbɛhwɛ ne ba no nti hɔ no papa ne sɛ obi ka kyerɛ no wɔ hɔ sɛ asɛm no dɔ mate wɔ hɔ kora bɛ bosomini boy na bɛka wɔ hɔ bosomini nti maame ne sɛ onim ho hwea ɔboa na ɔsɛ wate ɔn deɛ ɔsɛ obɛbisa ne ba na wate ma bosome sa bɛtɔ so akra ma kwan ba fie June nti no de nyi sanity school enti June ɔma akwa 15 16 na ɔba fie ada ɔba fie na mmɛmu amienu abeku ni nuanom ɛba sɛ me ba na onyem no ɔmbɛhwɛ sɛ yampa ɔma me asomom sɛ ɔmbɛhwɛ sɛ yampa na nyo na woni ne kɔ ayi asɔre pani wɔ na ɔkwaji tu mu sɛ abeku nka ho ni nuanom mienu ɛpɛ na ba ɛna maame no asomom sɛ nketoa sɛ ɔmbɛhwɛ nti no kure ni me pamo wɔ sɛ ɔmu firi ɔnkɔ na maame no de wayɛ no kɔ enye buo sɛ be yɛ boa a yɛntumi di ntorɔ nkyerɛw me ba anyem a me ka enye hwee sɛ ɔbɛ kura to so anyem nka ukola paase enti ɛsa na mpamo boys nto ɔmu so mfiri ɔnkɔ na we kura maame na ɛsɛ ɔbɛ animu na nkɔla we do kyerɛ nkyerɛ buo na mpamo ɔmo da mane akɔbɔ maame no sɛ me ma mu no ɛno so boso me bɛtɔ so na me sɛ daabi me sɛ pushi abrante sɛ me pushi ne papa sɛ daabi ɔnsan so nkɔ bio wankɔ nti mame gira so mame na me kwa homa ne so hello abeku papa me mo ha o na pom te senya wiai yi mame ya wonje nyame adom me ho ye papa me pa cha wo ba abeku anopa wudi ne wafie na de wo de wo esibi ho na mo so mo mpante ha nti baby awo ti ya ti wo ni abeku no ma me na wo subiri wo ba wo mfante yo na papa wadaru mo me wo ba abeku aka kire wo say woni ababa wa fefe bi afanyin say mame ne da na me mame na wa fe mo abo msa ma ne na maka chense mama wonu kwanwa nti onka hwasam na oba wa bo mama ne na no bibi ayaye because ona me ne ge awa be 15 years ni nti ona no ata mo fani na gogo ni ntan na maka ya me ndo wa wie ni na bo ne da yawo na ne da yi maka sa ne dia ma yawo na ne da yi maka sa hello hello dabi nyamia nti awona ne da yi maka sa ne dia nyamia ne da madam na ma me na yi maka sa mama wona ne ka sa amba nti o de mo nyam be dia o ma me so bakam na pe so papa bi o de na ma me no de ma ko baby nti o pe so papa na me do me de me mo shi amba na ma me no wo baby a wa wo nti wo ko no ko na onye mam o ba bo so me da no mo se mo ho nti me ma me ni sesia okay enti no abeku papa wa wonim na me pacho wo ka say wo yire no wo mso ne na jai but wo bo wa mane wo ka say o mo mehwehwe mu no na wo mo fa report ma wo no me pacho wo mo de report for frabra wo biem nyanko ma me na mpo me fe na no ka sa mo ho kan kwa se sa me tire mti ma me da no fre na wo ba abeku no obasra wa che abeku de ma mo hu no mba a che kwa na ofi mentan abo be 7 years wini madana madama bi wa ma wa kire na ejuma me na mo ko me kra se mo wa kra ma ba na o che na ma me wa ba fa no ko na mo ho abebiem etu ba be ko ma me ba fa no ko no anya fie san ya wo hu ne biem ma me no ndu fi no ndu anya kra o ko school no no ma me ba da na o ni gban ko eni se se na ba na o ko na ma me nti wo nyina wa wie school ma ya me ya wa mama me enti se wo hwa wo ba be ko wo fie san amba be 18 na because na ma o fi na ma me no I am upon no 5 years no ko ya o kenya 10 years no sign ba mama ma de no ko school na ma me ba da no sign de no ko bi ndi na me se ma yo me pacho yenwie na me bisa se apart from ababa we mame ya wode to wani mu se abeku enyi sign ne ba no mame foforo bi asa afre wo bi ma ka bibi sa akire wo na Dabio, obi am frem. Anopeya na papa bi kan. Anopeya na papa bi kan tem ke. Okay. For the ma.
anya woni yade waba yade oba ba eku waba wo de won ko fa obi ba why enti eye oba ba eku ne yahwehwe no enti ye wi a ye no bedi nkomo be me na oba no wo de asam aba akora ni sha enu nti kwan a won so be fa so a wo be boa ye ama ye saka wo ba no me pa cho boa ye sa mate ona bonne sa na ba we ma wa frem nti na konta no ko ho de mama nan ka do ko on ka do ma sama de o ba fa na ko on jo nya ready na ma me na bo wa de no ko on ko on kan che na ma me na ma fa no an tam hon o ko on kan che na wa on nya ready na wo ba fa na ko ndi si na konta no fi men jan ai o pa pa mjo si okay me da say abeku papa wow na aja wudi no wusi wudi ni de say sama wo bia mon frem me hum be de hon ko ma abeku papa wudi ni de say ama de wo frem pa kwesi yo nyame sha pa kwesi amen okay etie for abeku papa ne ne kodi nkomo no ane wonim se abeku akoyi se obi papa enyo no ne ba no na etie wate enti mama na wo bai wakire mu a enti abeku bra fom ye no ba ye no opamo wo mo me pa cho mu ankasa matu anamon akọ abeku ma me no wo because ya kire mu fie ho se wo mo ma mo na asama to mo amani abre woni wukunu akọ me pa cho han be ma no ko ba ko wode nipa mienu kan ho koi na ma me ne se wate nti obeba wa ma na boso me ba ya akra ne san ba fie no enu achi no mahwa wo ma ana me san pepanyi de no koye me pepanyi bi sa koye ya koye nka ma me ne babo me kra go babo sa go babo mo se me ba ne ya kra bone wo ba me ba ne ya kra bone me ba na be ku ya kra bone nti o kan sa ha me ma me ni yi nsama no o se de tina ba ne ya kra bone me ntime humpo o se me ba ne ya kra bone ne wa konyi nsen ya kra bone me tumi nsan go biti we afen ya ti Vivian de timi nkasa de Vivian kan nyina ye no kre anasa na oni abeku edeti na said you sika ye na mpra no no ne da enu de minim because Vivian kwa wan kan che sa abeku no obetra mu fie ho but o ma me se abeku betra mu fie ho time abeku betra mu fie ho na woni ho no mo ba ho no no mo ba wa mama o mo ba wa na abeku betra fie ho me de me hu ni se no wati fie ho abeku betra fie ho na nim Vivian abeku betra fie ho na woni me bi so asamo wo ma me nim sa abeku betra fie ho ba wo a we your boy no we hu so wati fie ho no muti baby na no mo ba okay enti mama wo ba ye ni di nkomo waka asembe wa se abeku eka so openo no onya eko bebo amane but no osuro me pacho wo ba yi wo de facha mi o facha me enye se mi wosika o me pacho me ye wefo ba pa sabe wo de ahokyire bi a wo na mu de wo wani bre nyina kogu maso tiatia wo mu a wo baba yi wo tumi ni woni nkomo man pacho baby makasa ai baby nso ntesa me ni di nkomo pa se ba mitunifo wo tiatia wo ba no mentia ono wate ono wankasa de ma mitia no wo bisa na asema onkasa obai wo tumi ni wodi nkomo pa oni nkomo ni nua no mema ho mo ba mi ni medi nkomo woni mi ni nkomo so osuro wo so wonu na oni mi ni nkomo nti pad nyina na metoma na kire wo misa me pad nti na me bisa no ho asem onkasa o mua me bisa no o mua me na obai kura phone no sa phone wo kura no wo bisa no because wo to phone ma no wanya adwuma de beto phone tu bisa no sa phone wo nya no hene ma me bisa no ho asem na wo se na danfo na de man Alfred na bisa no se e de na be ma aye wa danfo to phone ma enti won fra boy ne mame na ka me bisa boy na asem ne ba kwa maka sa asem na kire no enti na me de me hu se bibi wom enti me ka den so won fra boy ne mame na me misa no ade enti na oto phone che obi ba obeka wan fra boy ne enti me ankasa me hwehwe ya hu boy ne na ma woni phone so na me yi fra no wa ma enti fra na mu se boy na mfra ni bio boy ne boyfriend no Alfred no wanti wa bonte ho me ba cha friend no ye hwan no boy no your boy woni ne tra aboso me se ka no ma me nti 3 months what eh wa nti we no no na ko da ne wa na se wo ma me ni wa no awia ne ho aba na ne na wada woni na da wo ma me dem o na me ko ne ho na wo ko ne ho anopa awia nwumira na anadwo anajo na bisa bre na anadwo na wo ko no nya no ma me ne da dem
na me ne me maame ne da enti esi dan na wo wiawia wo ho free wo maame dan mo na wo kɔ ne afred no kɔ da 3 months woni ne twempena ya wo maame ahunu me maame ayo oda ntem ti me twa so oda na me pie kɔ me pa cho kan kase na mante wo maame ya dan oda ntem enti me twa oda na me so na me kɔ wo maame da ntem pa enti wo twa ya se wo maame da na wo wiawia wo ho mua na wo de kɔ na afred no wada meboa adie no onyama wo ansa wo kro wa mam enti se ayi abeku ma meka se wo yakrabɔ ne ya ane wo yakrabɔ ne ana ne ba abeku so yakrabɔ ne mum ye no nyina mo yakrabɔ ne because wo wu abeku no na wo budu ama ne dada enu ti na wo de wo phone ma no because wada fo back as o phone no we fe eni ni exchange kra wa fa ma no na ne wo gye wo phone wo akɔka ne de ho abɔso wo ne de wo gye mu ma no nti na do wutum nsa beku wo hyane ma nti na do ndada nti mum ye no nyina mo yankrabɔ ne me pa cha wunim sa wo bai wo ka kyerɛ wo sɛ papa bi hu no ɛno wo ka kyerɛ sɛ ya wo fa ne nsa anwo ne na kosu akuma mu wo ka kyerɛ da on kan kyerɛ me da oto no yale kora me na me de mani beto fo ma hwɛ sɛ wo yale na ma fra na bisa na nsa na akadem ma ma na duro on kan mo ye so secretive on kasa tu bisa na sama on kan mo ye dindin no wo mo de ne masie mu papa woni afrede atwempena 3 months woni ni gya ya na beku okofa beku before then ono na ekere say papa bi hu no say o si and so ba o ye virgin papa be ne bisa who is virgin and who is not a virgin ti wo dia wo to ba bia wan kasa papa no hu an say raba ye virgin na na say ye virgin wa fa be mata me fa be mata en yes on person be ma hu ba yo akono dia fan say rewura wase en na wo sa say na de wo say rewura wase what kwakwa na story we bi da mesa ba so mame mesa ba mo so na mame wie me ni abe me na wo babo me Dawood mama Dawood Herbal Hospital. Yes, Dawood Scientific Herbal Hospital. Scientific. Yes. Dawood Scientific Herbal Hospital. I was seshi asanwe so. Na ye ana de eno akese miensa e de abadwaman so. Eja oba ene konkono. Eti ye wo Dawood Herbal Mixture. Ene ye bone mra ne se sehwini na duro no. Sehwini na duro no. Ana ye wo Dawood ointment. Yes fatwi nebeko ana ye wo Dawood 360 capsules yes sisi na de wom hey for me this is a wunya 360 capsules mama Gloria na re was Akoma FM obende yesu kreja him ti mommy san nura kese miensen ana Dr. Dawood edi aba na wo mo mutatie ndie ye kan Dawood a obi anim se Dawood de mama se adanse a efri Dawood aso ye ba no ebro adwene ntiase so eche otwuni na oye doctor panyina on ne da Dawood Scientific Herbal Hospital ano e wo se hwiasanye so na yehu ye na nke se aboa ye fense apese o se didi kwa anye de enwa enti nke obu okumase na nke obekọ asanwe so na ne ho ato na nka ha obi anim obi won kran obi wo bono obi wo ebia central na obekọ eye sehia na nka ha obi anye de enim na de kobai ne se obi wo ho no mo konso a na o se edwene ho o se kwan ne wa ne se da bi sade a ene nyankopon ede adoma kyede de akyeye ayetimi bogu akwa ebrentu mu etete ahaban etete nkohini etete hahama etwetwe enhoma ede sa yade de adenti ne enye nuro ni bi emfa madwa so yentompete emfa bi ntu obi adost obia na wonya bi so that ehu hia say obeba sahwi asanwe so ansa ana oba bajiwadru ampa doctor nya adro no wie no ode call Food and Drugs Authority penifo so the stamp otim say panyan na sa de pan ton ho ade pan won kasa nche o debi sisi anafa eti eno nanam so ama yenya Dawood 360 capsules Dawood ointment ana afa Dawood Herbal Mixture na ma me asedanka twedi ampo nyankopon say nyamya ya nyamia ya wanwasem nyamia ye tese niema ebro ya adwene entiase so ama sesi ya ye kase nyankopon ya adoma afi enkwa wiye ni abebie Dawood Scientific Herbal Hospital ne nkura bata kese baako ewo Asante Mantemase atse maami enche wo na aba be ambassador wo ba beda Dawood ano
we breaking news na mde ama no wo me wutie me tie pa breaking news na mde ama no we doc ni medi san common serious what how ai ye di secret ana aja me ba hai manui ana apia ba mama eti ambassador na mete wasa wonye ni paketo a wo de so amaka wo de ye de ye hwe na bu catch producers won twen to be bie producer chro se ye bebe bie Dawu Scientific Herbal Hospital Asante Regina titu ni kuma say ya won na be ambassador bibia because when him say last week na ye no ekasa ye no papa bi wo emfensi dwere ho on say Dr. Baha no bebe ye interview na wo tie no so no na feed no on to bebia wo de to aya Akoma na o tise wo di aduro bia ho adanse a na se aduro ne yadu papa enti o so kokopa bia de eto enti o so yo obi a wanyini ba nya one ne ba nete enya one ne yere nete na okwa afuo mu a se mo mi se de wunim no nka ne ekwa afuo mu a ye wo nko a ye de kenten esi dunsini so na wahyehyɛ wo banche wahyehyɛ wo board ye unkontomre kakra agye bia wo sunfidie bi na wonya akrantie bi yi na wo de ahye ma yeden aka ho eti wo de kenten no ebesi dunsini so na wakoto na wo tira hyase na agya wasoa saa na papa nso de bia wo ye ana agya wo de ebafie na no niema anko ya mfama no ana dunsin ebu ye na kenten ne so niema nyina esa begu ni sisi so awada dem ko bese 2 months oda dem busumi no oda dem on koma the last 2 Thursdays here ba twetwenkomo sen ana ose da bi se de usi ka aduro no ho asem na doctor esi ka aduro no asem no ogide pass aduro ne be ye papa etu onko no nkonko pa bi no onye de wonto na eno no se okodwene ho no wanya bi na so beba na nim mfensi na oba drugs na so ope Dawood ointment ana afi Dawood 3 stay capsules ana onya bi na mommy every Thursday ebepem ne eba 7 days na woche ose ni sisi na eye ne ya na wontimi empeja ni mu no se otimi peja ni mu tese ni pedua ni mu a na ye ne ya no se otimi epeja ni mu na me wo ho na doc frame say papa bi say ode niema bi ehia ewa abu akwa na mso abu akwa de se ne amia mediem bismi frachuma kofodua enti abu akwa ne kofodua de ne metimi akwa akwaje mikoduru ya papa naba obaya ode boto akese mienu boto a bodie ayemuma boto a banche ayemuma ana afi efia akoko atese na chacha na yede na hase etua ho sa ode bread doctor said doc nye na sika ene ka wabo e dia afa ne sisi ni ho no onim se dobi ho no ma ye fa ne Dawood ointment ana fa Dawood 3 stay capsules aboa ne papa etimenye na me fa koma doc e fa doc na doc we osime wasashi osi na msi doc nyame ka ho na sahidie one nyame ntra ho no ti me so de abu akwa to kofodua de no ani entie ne ame mfa nko krum adese akotwe yenum kama mama a dance ye chewi a dance ye ba ne dos amanfo oji mo bafo ye tenso ko oboase a ye papa bi wo oboase no oton aduro keke yakoma ne Dawood no ebi na obi ba betraduro oso ye bema wa ye mere wo mpam wontimi ne yire enda mama oso de han ne se efie omutim no aye ono an fie ono an yi na ko homa enso na yire eye aduane twa bi de ma bema bi a otifie ho oye nhwemu na sese Akoma FM ene ma fa na se bet wontimi nya dey enkesa so ono angasa no wonim the problem ontimi nya adwuma no etu ote yenka ana okọ oboase drugstore kese bi ohonom ana okọ ka no ha na papa no kyense menua de beboa pa de Dawood ointment ana fa Dawood 3 stay capsules o memene capsules no na wo de ointment no wo de kakra e fa sawa na wo de chia eno ano no na oye sa de no afedie doc cheche ne se onye ne sa bosome mo no oba no nye de enkonkuhia na oye sa de no bosome ewia ono oba no enko ne enko hwedi bisi afedie maame nyame no kura ni me yo hono na wakobo adwuma na wie oba adwuma no wie no na oba na busa se na ene de ofa he ana oka chense usane a wasi oteta awasi ofura awasi esie bia da esie ti the most important thing is na de me ho aye de atomi dafi de oni ba bia aye de ekobi magia boso
mommy your numbers no 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Pacho Dr. Daoud and number no Mami be free ye be a program e radio station ba ko bi ye wi na doc say or ye business school bi entimenje na mintie sa ko we sin Mami ne free a oso ani ni kunu omawo emamu mako enum na no krepe wom ne say Mami onya atenka da say ni kunu ne nada ama wanya atenka say wanya atenka no onya bida ana say ni ma no ko fa say feelings and you say na aden and then say somebody one man crofo ahyeso no say there be ogini kunu ni di na onim say fort no ye dey every one no enti omode kawaso aye dey ase enti ontimi nye dey enye sadnom na emom say ye betimi aboa no ama sa how na free honom dey a ene ode aseda be dey ebema do ka chense ne Daoud 3 stay capsules ne Daoud ointment memre capsules no ne fa top ointment no sradia no e dobro asawa kakra ne fa tua ne pia manenko enu ano no ene mami e di adanse na mommy ofre ya enye ono nko na e di adanse oni nikru se ekwan ya na yire efa so ene ni hia sesa bremu no aye ne nwanwa because enhyani mu aye dey aye different na busan say eye Daoud ointment and afa Daoud 3 stay capsules and edi na asema aye dey edi amano enti sadia ono be ma na ankasa e friend Dr. Daoud no aye dey wada na se se dia ne yire nya tenka no osi ekwan ya ofa so ne da sada no odwunu ho wante ase no busan say adey no say Daoud ointment and afa Daoud 360 capsules and then edi na aseba ma no mommy me patch obi tie me na say bi o ye mesini o ye carpenter ni o ye dwadini sam ye niam dwade form mu 80 race course o mu abinchi market o mu tafo market o mu atonsu market be fra djuma beba na wa bre wa poso eye oya wo je ho a enje o bo ho mode akase ei na ade chimpo a meye den ana matimi akwa adwuma kwa fatu yam ofri eye adwuma bedu fi anwumra penso nyinu bobo na pe ointment no oba bia ye oya bia no fasasa ye fenchu eno ano fachi ne beko keke eno no eye Daoud eye ointment ana afa Daoud 3 stay capsules eno ene ye dupa no mommy your numbers no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Mommy unya sa number we now for Dr. Daoud a asembia ni hono nemom ne yanka tie for say maka Daoud 3 stay capsules ana maka Daoud ointment me de ba akoteye eno ne Daoud herbal mixture ye bone mrane se sahwini na do no ya de efense malaria a o se nani eden a o ha adwe pa no bomode pebi enu ano no mommy me phone number ntwe de twato na etiefo bi twato mu nsa anka 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Safini de cream the cream maybe okay bon ananya sa na French ala Safini de cream was bon na bon no bon just say you madame say mo bon me pa French madame say yami sa mi dia bema problem yami che yami sa papa Pastor Julius mama 21st clinic yo area sciatica expert papa o se o to ase se nyarewa ba o tim se usisi o chepe wa chibremo o to ase de ba o na ase mama etwetwe a sciatica da onya akọ sciatica o mo na ye expert 21st clinic there o pe bia you betima bo ma o na mu etwetwe ni na dia se o kọ sciatica papa win my dear wo mo so mo ye free treatment wow nyame ya domo 6 November 6 November ya 6 November ya wow e ya memene da we dey asempa ba fie bo modern ya na ko kire se
you capre nyesa free scan free massage nso free medicine afaduro nso ne de atato de ama umpe na apeka ya moto enti ekunafo obia yapema enyemo ekunafo na we dey here free thank you so massage zenga na yehia wo mo kase na enkura wo mo adiri afe eko edunwotwe a wo mo ye nyanka ne nwisia nyanka ne nwisia ana ya mo free wadi bro efiedu nwotwe a onka ho ene ya ma o mo free nyame ya domo a November 6 November ewo kuma se ehwa overseas 21st clinic ye ben Alpha Radio ye ne ehwa total filling station in edition anopa na nwotwe 8 am near the Akwakosi 12 p.m. Wobia, what's your semi hour person? What you munch him for 0540 311 311 0540 311 Charistic Ventures. Woman that is Zahara in Lupano Abba. Papa, you was Zahara Mr. And in the G capsules. Yes, there was Zahara man capsules. And you were Hindi about Hindi Heba. Nazara Mr. and the G capsules. And then we say, or baby, why a year old depua. No, I have a precase. And now I can then back us all those Sasha. No, what team is no moon. Now what she and we to say what the baby and the manema sawa. I'm a baby be a befawa, no jawasio. Washa na fe wode and one time sana kobo una na bre wabi anyame yesha na what if Mr. we here Zara Mr. na G capsules no and a bema so gonorrhea syphilis ni na munsan ya de ha wo ensansa ni kuro we here Zahara Mr. na G capsules wode Mr. na benum G capsules no na ya how ni nyina no e be free obefa G capsules mi no na wa hwe Mr. na 3 cups na wode anom ya de no enyina be ko papa Zahara man capsules Zahara ode memadu papa memadu se ultimi mwadjuma wo mpem wo ne oba kompa so asese ni waje mu che se why bibi basa bo money na kwaje Zahara man capsules na enu akagina mu oba adwuma papa ana hindi e ba mesha so de na malaria malaria typhoid and diabetes wo pesa umoja no etumi balance ya onso de no enu ti yenko kan she drugstore lane herbal pharmacy chemical shop BMO me pa cho Charistic Ventures was 0246 34 83 34 and 0248 56 93 35 ya 3p garlic mesha edupano no we ya garlic ebibidro ya ne ya diaba garlic extract me pacho and ya the natural plant juice ya dia ka ho ya dia wo no vitamins minerals vitamin C ewo mu we ya nchimu and ya fancy jaso and so ya natural eboa ebistu immune system no high blood pressure beko wo menstrual pains be free high sugar level when I was titi why ka so do and you ya the stroke and to shewa and now would you so tata would you so no ya se show and now wo fu na ya ka so do stress wo de 3p garlic mixture papa wo bi a wo pe piwa natural for adro yi bi no one ko dane ya ba mr ba kwale na ka ba apidan and angelos freyan was 0248 92 88 24 and 0201 00 time herbal center one and at the time about Mr. Dronwaba malaria fever beko wonuma 20 minutes dia no wonam ya and also ebeko na KJ backup system the immune system no na assign etu enam nsan ya dia say would wani kire mroma bijana house atonso bona akwaja hyenkwale na ka bata ne ba Misty PF hamme ozone scammers apidan chemical ne ba shop yemo wo benya time herbal Mr. TIME was here the brat ya dia so and a KJ backup system be freyan was 0244 417 669 0244 417 669 Ba Herbal Center was a banker say banko tojwe basisi banumpe banka such as all the ban Dr. Ba Center and ultimate stroke gonorrhea dam from your stomach cancer and abema wayemre wompem with your bomodi and Ba Herbal Center when you question ma no pemobu wo kasa no what atofre ho Ba Herbal Center and until your bed dress ukro no e dia ma bra ye wo male and female what e wo ho and until no bomodi na ko ho e wo se agye to a ye beji wato ultramodern machines so ho a ye de hwa ya de Ba Herbal Center wo kuma se ato so agogo hospital na Nchatema come to 16 la shibi. Yeah, by Bowers Club. Friend 0244
0244 0244 083 083 482 482 and that's 0272 500 012. Okay, Yamisha Papa. Hey, boy. Pastor Julius. Mama. Yanko yasam no sona yewia. Na chese okay. Ayibe we yachi maunu mema kase atete na wo mo ba no. Ene ne jai. Aha, eti papa yankwai. Opele was antasa wotie baba papa na I and boutique so patase so ono so otie pa. Ma say akola na sem na areho papa na no kwasem ni say Ghana has say ahatena ayehu papa. Mama de omni say on say so wo hwe say de akola na sie hu na mane na de bia me ka say nipa bebre ho mo take advantage of the vulnerable asem kwala se bi omo etebia mu ase se bi hu se na dwene mu omre kakra bi aso hu se na dwene nsisi so na de ye nshada nyete se de normal human being ebeye no abiri bia na oma take advantage se ye nya no sa akwan so a ye ni na wu so we abeku ya kwan abeku fa so enye papa akola no de bia ye take se ho ene mnante no fam ba no ma send life mama send life na bi ni o akwa wo secondary school nka wo sua de abon ho modern se obenya ba bia gina wa abrabom eni mama hwe nyinsen abai ewo mu se ma bebre timi nyinsen awu wie sa ko school bata akwa otiwe mama o hwe ni nyanyam ni de ne wono wa kire se obetimi awu wie sa ato school so na de ya kro mu se o mu wie ye no o sa be ko pe ba bia akotete o pe ba bia gane afa o wie ye na wodi na wu wie no wodi boni entete wie no o pe ba bi asa akotete nyinsen akwa won fa ko ma wan on fa ma wan I deferment 16 years. Mama, you know doctor for akasa. You know makasa. Na omo bo modern so mbaboa ye se. And you bebre be si na ye mpese abeku no. Abekoko de adwama ansa na baba beka bibia kire ye. Omo modern mra se de bia ye tonkra na ye akasa ha ye siesi asem. Sa wo yiri onsem an ye bum. Wontimi ni akora na wusa ansa entoto ayampia. Ma akora na ma me metufu kakra. Awofo bebre. Onsa akora no phone a obegye na true phone no because obeye adwuma ho no na akwan benya nkofa na oje ne phone say me use bi ana akwan de man okogye na oso mfa magye samene da mama ahai ka the best place say mama me phone kuta me abante bi age na me kwa so mfa mama ose wo ne me beda na nkomo bi wo ma odi akire nso akwan ka say ose misuro me mama tenta na misuro mama akwan be bia amanfo beble wa jimi dudu ni ade ba ton se mama sabi nye obi na asem si a obo sabi nimdi a ye de handle asem no on your feel say me ma metia me ntibia me kokan emwa me na nka obetimi akwa boy no me master ho a wonim ko obetimi akwa master so amfa anko but aye sabi nyansa onim ntine ma oyesa eno so nkire se akola bi ho na obi ho na na dwumu amna ye ntike ani na wu mama abekumra yani ne papa na kasa ne papa se ne maame solve but the be say papa so be di echi because wona wo ba no abeku nam no kokofa japade de ba fia enka mama me wie se asemwe dan pare must hear this dan pare must hear dan pare IGP must hear this IGP cry here what I say dan pare must hear this na moaye ai no moaye okay pastor ma gwanda meje adwai but that's we well no ya mrantie bi awayachi aha na ya ka bi nhemu na yesi pizza man e wo pe university that's right wo fa ko memu nsem ni agro free bra ye ba ha 5 months mu nie no wonyi na fidie no hada eti wo mu nyina wa na wo mu tie en wo ma bia tum se hu ha na woni pizza man so wo hwema no a me pe pizza pa yo eti wan ka kire me okay and one so say hey yetie ayi Pastor Julius na question fifi ho that's right na kwanda mu ta kire na iswe gina kire wo bia na just was wo mu di pizza ne bi ba ye chese eburu yen so eburu yen so kra antem to won fe kama bi ahunu enti me pa cho ba kumra meje adwama yesesi ana ye ni komo kaka because eburu yen so pa o ma ya de ma nya mi se o mo wo ma nye bibia eno an se ya tiefo ni abo ya hwefo no o mo ya de papa mo mu nsam de
akoma mu nsam ho donti ɛyɛ me wa any friend surprise odika ka kire wa ka enye fe da bi nti mpanyimfo se afu mu na ɛno ne anum nyam hyɛ me ta ka de bia se wi ase se obi ɛdɔ no so bɛboa wa ɔma wo mmere ɔsɛ me ka sa de bia ni po pɛ so ɔboa wi ase par ma ɔma wo nsom no ansa no waboa ɔn de me kyɛ bɛda na koma so an so ɔyɛ de dane koma so de firi ne koma mu no osiesie wa bra wan kasa kora wonnim se saa na ɛno ne fɛ no ɔdɔ no ma ɔde ase ba ye kodi awu ayɛ nkra wo ma wo so be ka kyɛ se mekum me ho an je so onya ngunu no obi ko do ɔbɔnka ka mba jo mi ko na so onya ngunu no onya bɔnka de na sa do be kum ne ho no be ko na ni funu na dawo sa na opagefo ɔbɔnka ya onya sa rete di me ɔkra na mo ka se gyan ye nkum ntina Ghana mramu no ka so kokum ho ayɛ chew oh yes na mu ya baba na funu da ɔde asa no de ye nchifu nti ɔdɔ ewie pɛ ye pa ne de ye mo ni panka ye ni esiesie ni papa de ma no nti pizza man awrade ehira no na ɔma kyerɛ do ankasa nti ye ne ye nua bɛ ma efefe yi se ana me ba kwadwo nyi no bɛ yo ene kofi on bɛ fese ya ya na ma ne tete wa no kakra hwɛ wɔn ba tete enti ye hwɛ ene ye ka bi nhye surprise kɛse sei ɛdeɛn ɛna si ɛdeɛn na muhu no wɔ akoma mu nsɛm abɛdwafo ho Maa Akos ya mo bɛyɛ yɛ sa big surprise. Okay, di kan ɛkyia etiefo na wabo baabi a mo free buy wo de mo a mo me di in the Frank me ne minua gagai michi ana minua Risbeth ne den ye buy if pizza man chicken man mo ya for patwan pizza man ona na say reach no okay reach gagai from Frank ana minua Risbeth sapepe me wa for di Risbeth if you pizza one chicken man buy you tie mu program na san ewie bia say wo adwuma mu you already wo your kitchen na one year dey to because mo born mine no ene o masi so mo ba nsem a mutu ye fo e fa nsem bi ho ye nya e fa futu no bi tie ne da so ne say ne de se ne pizza na chicken ni bibia bi de o say ye ba ma so ye ye be surprise mo kakra ye ba ma mo kebihye what a surprise na muhu se ye domo na de mu ye ma asantima ye ni so nti na if you pizza man chicken man ya ba ha ne nti ye ba ye na nti se no no ya me enshamo nti pizza man chicken man that's right mu wo your University, your Sofo line, your airport, your Anhojo, and enche you be the biggest drive-through in Africa and Ghana or Dakojum. By next week Friday, dear, the drive-through is ready. Mini abema gagai meshawa we gagai pa lami so nyeze enti ye hwe ka bibi kakra fa ene surprise no because manso da ye ya na nwene ho e na condemn kwa bi say wo mo ye hwan meaning say ye nim obia enti ede na mu hu ede na ma ye unique because radio station do na ye program ebi ede na ma Akoma FM ye unique Akoma mu nsam ye unique ya mo ba ye yesa surprise. Mame, o say there na you unique. Akoma very good. Say Kumasi pizza be yeah. So pizza ma you unique. Oh okay. Very good. Enti mo no mo kanyansa sem. Eto nkora na sum. Eto masum. Yes. Say omo nsua de hia. Omo de mo kanyina aprabo mu nsem. Obu ha radio no bie but onim de oye sabi. Ha enti no say ye radio no to ha na ye say enya bibi papa ye dey afri mo ho nti na dey buy a surprise no kwa dey so sao no oh e chen grey so na buy your van bi ho enche da bi se moni oh upon bia na mo dibi na mo ko na mo de van be se enti ya pon wan na dibi ansa ya ko wonya bi ndia ye bi drive through no da jum next week Friday na ya ba ni abefa ho na ye didibi na ye ko oh okay enti wan na mo pani ankasa pizza ni try to preserve ye pani ye fa no Christopher Boatin Yadom Christian Boatin Yadom Chris B yes okay only see you okay ye panyin pa yes nyame enhira mo papa I say and pizza e jabrewa e maba we ka pizza na me hye dan hunu bi dasa ene ne me hunu pizza e bie so hunu etimi so me di bi betwa manum na ene me twa manum yesa de nam ni pa so yo me and the rings account oh mu de nam aka ho ko den sana o ma yesi no
atabu no woni akoko atabu so na mepe ene no we jam ya ne me no beko ma me na tie we wadaroma yenye omre bebre drive through no da kwadwom da kwadwom bebe no moton pork no ya me huno very good ya bebe no moton unity oil station natural spark one me huno ho no e ho na me na me huno ho da kwadwom ho ti nyame ya domo a Friday. Okay. Nyame nhyamo se ma ba be ya do ye ti say. Ye nu se Friday yi na e be sia ho. Ya ba be boa mo. Na bibia akokama. Pastor Julius. Da o mas. Nyame nhyamo pa na o dia age yensem. Age yensem na je se. Ma bre wa me ni mu ntwa. Salifu, ye ntwa salifu kakra. So e hu. Ade ye de na ye. O ma ya ade papa. O ma ya ade papa. Na emom no na me ka mo sam kwa. Mo ka che manager say. Akoma bro nya chade. Eno no ye ye kunafo. Ene enyanka do ye. Ye ba dodo. Entira ha atifo pastor fa bibi fam we na me ntwa me sale mama nyame nhyɛ mo am sɛ we de ne kanfo pizza man pizza kitchen e de ama ya hwefo ne atifo nyina sɛ de o ma ye adoye kyɛ sɛ wokɔ sɛ okotobia ne wo pe bia ne sɛ de obase o mo ye ne ma no o ma ye ma na ye fe na o so dwumadi a wodi kodi sɛ ye party ye wedding sɛ ye birthday o mitibetumi ama kama ama nice package ama won so atumi aboa ade bia ye pizza kitchen ne de aka bia de o ko pizza man kitchen ho obetumi aboa wona afi atumi aye fe okay kwade meje adwan na papa sɛ ne me hu yi sa pizza ba wo ba we na mo pizza no na me pizza crowd na mo na aduane me pa cha aduane na yo kitchen na ka ho etimi ni mama mo nyame islam pa o ma ya de o ma ya de what the man no mun twa boss prosema ya na me pe ayi ma so no ntwa me kan sem won kan be kasa me jaika ba kwa dem ti yanko asedana na ye dan wo mo ayefe ayefe ewi ase empanyimfo ebube se de ofrudua papa bia na piano na se be nipa ya de nso a osaye abasobo eno na mani patimi ye no aya ama na boroso de bi wan kan ni so ahoden de bia no se kotokofo ko bobo na se supporters na ma no ma ba mabu kire se unyo bi boss ama mo fa ho to fom ye be suje be sa fe na ubu fa so we ni mu nyina na hye won kran e ma wutumi betra konso anima o ye adwumaden nti nyame hye won pa nyame hye mti ye beja mo kwan ne kura asembe na mo katwa to kasa gum ye bekoso ahye mo kran se demo ye na monkoso nyama asanteman na singing aye no sans no bi so ti bia o yeden o hwe nti se na aka se mo ye ekunafo Christmas adwen ye beba aba be support na dia mo kan se so bi ti pizza man en se pizza nkwane ye there bi enye pizza nkwane ye your fried rice your jollof your drumsticks and your wings nti pizza man chicken man dia mo hia bia mo frey aduane ana akoko wings atabu yo what cabro for say win atama ni so atana ni so okay na mo ye do be from mo timi bia ye delivery bia yo enya delivery no mo ba mo na man you do the birthday no I want you delivery from mom very to why je o mo number no why ono mo fa no man kura to dwa kura na ye fa to dwa ne yenko ti fa number no etu dwa ne yenko yenko na ye beba ne yenko o pese e delivery ma wa o frɛ number we are 0553 87 12 28 0553 87 12 28 o frɛ ya insu oto I know pizza man and nana you age in the birthday no and one na na de ba ya wa na e ba ene ko ye no na omo inu so na ene jawo na oba fikase mo yo kase pizza man na maka say love at first bite okay pizza man love at first bite fantastic
ba ko no a ube fall in love me say ba ko pizza man if no what the bidda pizza man we ni bidda ko di what the bidda okay na enshamo no kwasam say enye say bia wo mu di pizza yi event no mo ka say o mu tie ye ye starting program we na ye ni ankasa ye sister Ben and Sunday WhatsApp ma me say na wo twam wo University na eda ho microphone tie member o mu din condemn ma ye nkwan nyame sha ye da o ma se ma ayaba ye case ye ba ye say enye de di nka ni enkwala nketoa ye nyenyenye mo mo no ne ade ma ba cho onye mfie sei akwala yi ubi onu ba bia o 16 years yes ondu ba bia na say under age right abeku fanka samfa to mo pao ambo assembly sha papa the way papa na to for the abeku for board dwumi na ya sa agro but enu o mu suban ye pe oh na you fit that am the same case abeku hwe kwan ya abeku afa so ase akwara na brabo no ya na ye besere sese na de akwan ni se wonya di nyinse na to abofra na yefunu mo wi mi ntimi nhwa kwala no ena obi entumi nhwa kwala no de akoduo no se ye chiwa na akodemu kra hwan na be hwa kwala no enti sese enye kire asem memum de kwan ni se obebe fie pasa wade ase bre fie ni entena se nyinse no wonya abodi awi wo ye de ya niam miaru na wom ida se wo ginyinse na tum se ye mea ana so be kase enye DNA test ni mi enu mu ba ko because say wo ye me masem enye yie because o man na mra wo enti de obeya ne say maba nyinsen eye mea enye mea eye wo a ne kanko enye wo nso a ne kanko ni nyina ya asem because wonya bodi say wa enti mesre say abeku ba bia wo hye bia no bra wo papa so atenkra no so akonyem obi wo maame ya we wanyem enti bra wo bebe duru ha mama de omu no me say wo ye nipa say abai tutu wa no wo bone ho ensem ye no obi sa wo o kan nsem nyina awia de odi ko say say wo gitum say ye wo ana say enye wo eye sa nete ni mienu nyina no wo right say mu bia wo betimi aka wo be no ka say eye mea wo ben so abeka say enye mea court kura be sa ka cho say wo pa betimi ka say eye mea ba me wo ho asem ka ana enye mea patori say obi anya wo hwe na emumu aya wo de beba na be kire ne nto aso mpanyefo say amfo na kire ne nto aso enti abeku wonya bowdin asem bi no betimi da tete ho abra wa bowdin gi say oba na obeduru na nya wa mama me no ka say ebi kura mpa wa beku no wo information bi fa sa nyinse yi ho a obetimi abeka mama ebi abasa apa enipa no oye bold buy obe no beka say nyo no ane say nya wa kire nipa wonim so ampa so onya din bi ye dai boy gain ba for the first time no o say wonim obi aka sa nipa no ho ba boy ni bo bi din ogitum so wona ye bibi da yes ena o kan say so wona ye bibi da de ane be hian sa boy no so ma ye koye die ne na ye sa boy no yes ye bo ni die ye bo ni die kire on mu me ne akwa ne gem ye odi ne ba ye no kra ne ye odi ne ba ye no ne mu bo ni die kire ona na die ne che odi ne ba ye ne bibi wona ho tinani maami pushi ne say on fanyin sene ma sa edipa no but boy ni be bo bi di my come di ne na approve say sa eye boy enti wey enye nwa ma eye de na auto baby me ni je e wo bra empanyimfo so wo putu no sa question no say what you baby pastor obi twema ko enye kwala o papa panya o to ni no enu ofre o no aso ye virgin asam ye virgin enu o say o paso break ya na o paso be break no say enu o say so o paso be break virginity de ene ya wan ka safa wan sa wo so won pese be ma ho be ye wakono ai fa won sa because o don sa won wan ma be ma ho nyi wakono what be that enu agitu mu sa fe de ene wa don sa be wo o paso che ye say wo sie ye nkwala na egu ha na can you imagine wo sie ye nkwala na egu ha asem anaduma na sem ananse sem say ko plan story way papa no na obi sa virgins na won nka ni kurom ba bi won woni virgins wo ho na ho betu fo mama na tio enka okay na aka say papa no try so ne me be dampo a enti ba media me se me enti asem nko ne epo enye nwanwase ye keke papa no ko ne edi ka hwi mu ma na first I'm telling you owie no eno o chechira apo bi tu ni tiri mu say yes
Ubeso we say yeah, you say no, not just another be and more. I'm gonna say the reason why a man in the salon of an asankuta would oh yeah to baby. A foot away there what to be that? What's to be that? Send you to the buffalo. Say Bema but to a bar, one in the sacrament and one for power. Very nice girl. She's a Berman or woman or corner. No one finance Rabas, no get your say. Well, move on, so cool Rabas. Then interest men one woman. I dream and some way crowd. Me be that. And now Mr. Pommy. A man is our no. Who do I was the call? Was interest men concerning the idea. And for so many of your free. Never say, no moment and say, I say. So watch now the ayano dia. I want you be be and I was say wo pe. Akwe wo boa. Mama, sempa no wase wa. O ma me say wo ye say ni pa ni bia. Ye fa mu sense fo no. Bi sa na se no ka dia. Paza. Very tense. O so ani mu sa. O ye sa type ni bia. Enti ho e na me pese. Ye ntwi an bibi wo ho. Ma, me say kwa we nyin sen won. Obewu say ensem bebre beba say abeku tumi ba adane beba table no betene mama say abeku kwa na nyem no a mama obi nso awi bi enko almost afọ no tabo gala pa menam ka sanko no mo efia we wi anu mo nso kore anenko ba ba ko wi na no pa ba ko wi na nyem no onyem ye ohunu de ode be ma no ba ko so ba ko butu so na ba ko sese ba ko butu so no say wo so mama ni bia meka enu osori enu onu obedi ye na woni ofapo abra wo sime wo mini say de onu obedi ye hyeri mom na nyinsa ne ye ne dia enya dia men wana no onu di ka ko mu no wana anya ne dia wanu ni spam na anya adwuma ka say wa mama me di bia meka no atu afa die ne no onu mom na die ne echi no echi nse kua na chese ba first one no ni feelings ama wa manu wa yiri no manu peja film se wonim temo tie mu say hey dia wo ya no na kwade am she no nti wana dia beberi nyina ate ko ya anu so ma ni bia meka no se ne be to aso yi ento no dia ndi ama enti sike wa no nya botre bugu mu ko se wono no ni bibia ya mama me nwe ni say the pastor Julius kan about for ni enya very careful mama hwe uko fie bi na obi ne ba setan wo hwe ma me na dwenye ne se o tete ne be ye ba ma ye ni be bre ni mu ba tete ni atiatia wo ai na onda on soida e na dia wo da che wo dia wo be hunu same kan wo be kwa just asenu abode no de tete ne ba ma nipa no obi akasa ne ho wo mu ya no wo so nya ne ho abotre o nya ne ho abotre ma ade na ye full of education o wo so to bo asa kwran se dia wo kire na de ko sisi wo be pass wo wi ana akofofro so ma abata foni e ma ho adaje ye ni e ma ho adaje o fese wonyim o so de ko do school mu headmaster mom na timi dictate nyinsa no frɛ wo wan kasa so bata we no hwe bema timi huni ewunu bema kro boni di kire no bata wo I don't know kobo be mo na nyim di chen headmaster na wo ma no wait ma anchira why you bonsam ofie why you jata why you jata ahokira no be ma no nhwe no be ma eja na wade no wo ye gunkwala so ni ye buru won ye kaso mu se basa na nko obeso so be kan de asi akira se se de wakofa aba no ma ye to abeku nkra bebe o se bia wonbra na wo dwane nyame a wo hye na ase si adifo nya ate awie wonya de abenya enti o mo se bra ye ntrase o ba ye media no age enya wo dia ye nkwa die ni o wia abeku wo so ko baby ebi kra na nya wa nyame sha papa kwandam ne yete ne ka no amen fever mes me kan for dia ma wa wiei malaria na ache wo honam na ye omre ana wanum na ato wontumi ne die wa sorry wa hoden so wuti ne dwa wo ti fa ne pai wo wonya amen fever mes no ebi na wonim chemical ne ba shop bia mo wo benya amen fever mix amen scientific hospital was bomodi ana bra yade bia se wo ni padua ne mo no won so oba ye do to so na diagnose any pedua ne mo ebeyi yade no apie na akire edra ye fama no mo a yade ne nyina ebeko scientific hospital ye wo kageti a ye ni so ene din hwe ne mo na mom no ye ni wade hwe market ne atwomata chiman ene bofi pam wo bibia da ope emin fever mix ne bi ato anampo opeso oba emin scientific hospital na wo bayira kwan no wo frɛ 0277 00 1234 and 020 24 88 58
588 and no kafefe was talala kafefe capsules de eyenim ensan ya de dro Mr. Low sperm count na bema wayemre ewo pem wo bema no tun se ehi anampo emu ayemre ensansa ekrota gu hu ensufita bi gu no efra no ba Mr. wonya kafefe capsules no sanso na obai ensuegu wakosu akuba no wonya white ya ensuo bi ya enya nika efri ho ba wosisi na ya only feelings wo de kafefe talala na ubenya ba kwale na Fredmans happy dankin so ke ban crying smart oboase se wa he ba mampon Jodas mas elkrongo owusko bi e won kokko wo bi a wo pe kafefe capsules ni bi atuo egu the pharmacy chemical na drugstore no 0207 183 819 and 0243 10 Savior Foods Dr. Savior aduane a ede awia mekanfo ede ama no kwasam aduane oda wom sanso na dro wom o enu te wo me no na ensan esaw yade diabetes na ulcer wo minimu na awie woda na dwa wontumi na sisi yade honam ya wani so ye wisi ana wo be ma no esorigina so na aboni tinko constipation ya mutim won sa anyone no abrebi a wo se eya na esheki yade bi ebon kaye enu nti aduane esa ye dro amansan nyina edi nwa danse obi a wobedi bibia aka ekira sem Savior Foods Dr. Savior aduane mesa no na kache na benya biato sanse special Friday was 0577 201 495 and 055 89 698 Daniel by Trading Center Fredro Daniel by Mr. Meka for the amount Mr. Malaria fever typhoid jaundice and asa when I'm re with your bomodian and nom Danny Heba and Trading Center Fredro Daniel by Mr. No dromua Danny told about Mr. So dear when na to a winimoja and I say wuko fichira what yaw will fit you kono and sisu ye winimoja winya Danny told about Mr. Danny na try about capsules and so sister ya and I bear my which means ampa what about the bridge why you meresa kabu sauce what dear ya Danny na try about capsules Danny about ointment and so what person and a ya upu adwuma ba me fa bi ntwitwu kakade chia en Kenya bebe ni pedua ni mo Danny prostate capsules prostrate and answer wodwo so a no ya se ehye wodwo so tentem won so wadro eno no obape fo ni bru fie nkono wo ma abofra no fo ntimi no Daniel Ben Trading Center fo nro yibi ya wa Ashtown bro ya ne Dani farmer bofipam fra ya na 027 33 92 877 ye ke for travel and tour and recruitment agency ya se adu betu kwan emu abamu mu ate wako ba bi anye ye ke for so ya de ya se ade ya no no ya shobo se ya bamu ani so ade hunu no abamu sa ade ma ya ma working permanent visa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey and ya de wo ekwa na anapokra se enei wodi wachinchini ya juice kadi ya de ya se bra ke for so odi ne hunu enu nti fa Akoma connection man san say ya ma free working visa free plane ticket free accommodation me so ya you akwantu no adwuma ma na go through ya twa busika de ma ke for so travel and tour and recruitment agency fra ya emena high tension friend was 0241 16 97 74 and at 0278 90 29 and at 65 okay grow fine about tonic moja dromu super chese o appetite ko mama unya num grow fire ye di fufu no da sakura mama obedi chese komo edo na wanum so atoso ni nyina grow fire mama ebo ni pedua no hye ni pedua no ye se wa ye ka simple grow fire moja unya ntonum ya hye ni pedua no ma de se ade be se we no ko bia no e de no ko na fe ni pedua no gina bra ne bomo ne kwaje wo de bomo de na kwaje de dikita ba clinic Mr. Wusu ono eno di grow fine aba wadi koko na ye grow fine mesa wada onunu bia be ye fine na ne ade no ada wo nipadua nim no ema moja etimidia frusani ye pa mesi e ba kwale na ke ba Ashton room smart eba obo ase Fredmans up and pure live chemical ne ba so bia mo benya grow farm moja draw of the moment eno no na bomodia na frɛ yen ye wokumase amekom runabout ye Bank of Africa fra 0244 59 65 32 0244 59 65 32 each about center
yen any the breastman capsules aba BEST bestman capsules and purely herbal capsules and the aba we sisi and yo ya amamai ashemu wokoto a obi asomu ampeja wo so butu an so butu ho me so order a robot unya bestman capsules bema no bi ohonkwamwa wo form wodwo so chance aba prostate cancer when your cancer wo bemem anase ohwom gonorrhea na syphilis unya bestman capsules me so bema koto bestman capsules a wo san koto biem esan se wo boda bridjo wo do brada bestman capsules wo san asori agina wo di be rewura ama yere bo abaso bon samrane no kwasem enu ti oba to bi ma kunu so hwe na ho ade kwa famu a famasi ne chemical shop obenya bi dani hebo abme kolona keba misi heba fredmans apidan chris heba kenje obo ase smart heba santima ponse wa heba cape coast buachi ansa heba tachiman becky frank owusu amayaw ensan Takra say Christ the answer heba. Suhum Hansa Street and the East Herbal Center Papa Obi Opebia to and Freyen. I was 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43. A Jali Travel Consults. Yadu to cry. Yadu Eco UK, USA, Turkey, Dubai. Ubakwa Kusiandi Canada, USA, Europe, Ukraine. Schengen visa Yademau. Canada working permit visa. Jali Travel Consults. SNA na somoje we umpe we na pede yanu mu se wo mubu nkrofo fa so pa o anu eden areho enu nti Jali Travel Consult Dubai Exporter ekosobra na ne celebrities no enkwahwe emom Jali ewatem so high tension free 0249 19 86 15 Global School of Aviation eno ene yese bomodi anabra na achechefo ye wo Global School of Aviation no agesa wankasa near Chirawadi and one Chachafo, Wama Ben Papa, hospitality management, tourism and culture, air ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. I'm assuming NCR and I want them at Chirawadi. Qualification is senior high school, Ocha result, Wasi, diploma, HND, or an A-level degree. Internship near Jumamukwadi, we are at the hall, NUT, a Global School of Aviation, Bamadiana Bra, Uya, ICM UK, set any day amount. Yawakuma Secretary Chrono. Friend, that was 0243 28 47 29 and 0244 05 24 Friend Cecilia na fa wo ba ne bra wo mu wo betumi abagentity ya ebetumi aboa wo ye twa ye ho aba ye ba phone insurgent impressor capsules and impressor oil Iona pharmacy and the aba wo mo and asosene Amanfui Maria dra ye bohu dawro anytime heba mixture time heba mixture dimi ya mali se mi mama ba me bona mani ba mi mama ba ni sumenti mi am bona mani nti me wo ho na obaye obaye no se mi mbla na mi meji me phone na phone no fa nyehwe nti me ya na mi se phone me ba ho wan fa mo nti mi ya den bio na o say me phone no ompe nti mimbla na me meji oji so yusu bi nti mimbla na meji maade je hona mi kura me ma me phone no na me te veranda no so no okache me se mindu fum nani no oni mi ndi nkomo ya ka wonsam ye o se yade an mindum phone nani no oni mi ndi nkomo na me se yo nkasa na me tie nje ono obisa me se nti so oba no be ka che me ma me mu se obe ware me a mepni na me se yan mepni nti hono no se mi mo onki simi wo veranda ho no waso wanya dan mi mo onki simi wo veranda ho me ba cho wonki si wo me ba cho e won wan fie mi am fie wo ma me fie ba cho e no wo be ki si wo me ba cho to aso na wo wi a mebem enti ho no na msi a wa bo bi fie o ba no so nkomo ani mi die no en wale mi wonya mi hwe na u ba mi fie na o san ba be ki simi me nye enti ho no ne me place so na boy blood bi we honum no onu twem no ti dede no ba ho njoba no si aden ye kwan na msi ye nko na mi fi ora mi ko na mi ko dai enti ade chin no na bra na ba no bebisa mi se aden na boy no magina ade na ni ye ko bonidin abe economy pacho enka boy wo bia ye boy so ti ase enti bonidin nipa no boy no ye hwan ni ye osina me ni abe ku na me ne ku ana na me se da bi me ne nko ho no ye asanka me ka asem kro no ba manka na okoi nti me wo ho eche no na
me family me she me she dan family di me ko no ohun manim no bizam sa da me yare ano na me sin I say me hunam family na minimum di me ka sa no o se kan bi ma asam na wo kan ma nim pie ni yente wo ka cha no se de me hun family I say me hun family na minimum onya di me ka sa no no see o minimum no ni problem ina o see eche onya no see obekwa akra by onya nko na mbisa ni say se de wo kan ye no o se de o see obekwa akra by onya nko na mbisa ni say ade mi hun ti no onya nko akra no no ho no wan kasa ina mi kofi nti mi ofie na mi kofi na mi ka che me ma me say edwuma na o ka se mi sua no mi sua me ko school by eche na mi concern do school ni bio adan nyinse ni ntino okay nti na mi nyanka me ka che me ma me say mi nko school ni bio but na mi ntumi nka nti anwumre no me ho na me ma me fa me say skani do so yenye dru ba bia o yenye nru ba bia vi uswe asam no awre ho de but mia wani se woni no kra e makese ya ntinti wodi sun ne ka ho kra no a ene ye hunu ye ntere Akoma 87.9 FM bra Facebook live Akoma 879 FM share ema ye YouTube Akoma 879 FM Mr. share link no ema ye ye nua ba na sam no awre ho to aso ensu why ne kasa nti ma me ka sa no wonu na me nyanka me ka cheni se mi nko school ni bio me yen starting free woman me ho no yante ne ye me ma me ka cheni me say school na me ka se me ko ni 2 weeks no onye ska no fa mi nko school no nti eduma na me sua no me nya boche no fa mi nko school eduma no JHS okay yanka obekwa SHS okay wonu na me nyanka me ka cheni me say school ni mi nko bio nti me ma me ka sa asem no mi ba hon me ntimi ankasa na mi su ntimi ankasa na mi soli pie ntimi pie no ye tissue no ai apepo ni yanko na kasa nten e wude kasa kakra nten kakra ni ente di mi pie ko ye no na mi ma me ni mi say ni su na mi su no ni mi say school ni nti na mi su no nti pia na konya na bra na ni mu kakra na ne yante ne ye nti omra na nim kakra na ye muntim ne ye mu anti na mebrei nti omra na nim kakra ye live wo onua TV obetumi ahwe bi wo ho ye kofi mi pie ko na ade chin ye ade chin me ti se mi ma me ye ko se endo ka se ontimi fa mi nko school ba na mi sunti obi no ka cheni pa ni se ni pa no ska o man ska ni bi no fa mi nko na nya sa dia ontimi so me de on ena mi fi na me ko toilet na menu su si mi ena omo ni so ya dan menu su si mi echini hu na mi menu su tim na mi wo hospital na mi ma mi si school na ti na mi ya sa no de mi kama kuma nti mi no de mi be ko school de are chi man de no o ma mi ko ye mi wo school no na mi ye din na mi school mother ebisa mi na mi ka che no mi ka che se mi sudo mi ma mi be bo mi no o say o de mi ko school counselor ho no ono de be ka sa che mi ma mi ti mi ma mi ya mi ma mi mbo mi adia na wo ka che go school mother no me ka che o obisa mi say de o ye ohun se mi ye din ohun sa fofo ni so mi suribi na mi say menyim na me de fifie bai ba na mi so ma mi ti mi an kan che enso vi menso areho pa minim but
asase wi so so wo no akofa aba ye be fere me fere mo amuntu akwala no fu yi na be ma no so be bi o si bia no omo de no ma magi ni se no na akwala no nto no me da se papa me nua be ma hello we dey ba bia frefre me nua be ma papa bi e ye mo ni tell me me ju so e champo brofin kwa mo highways ye nkwe ya makunta na yawo awon kanisa dana omo Amsterdam omo mu pa makunta na mi awade na oba ko sia na wo be ndi ka se wo nya papa wo ju futu pa o ye futu o se ko na nti ko na ko na no ko mo ta ko no ya no mabode dai che wo mama kwanje dia kwanje wo jo wo sia na wo jo wo wa sia wo be chi mo ko na ya tra wa anga da ye dai babeku babe gato amina me no nko na em kama so gim na wade nyame enhram entumi hello we dey baby afrefre mini aba ko sia papa bi mini aba ma papa bi ye monitor we ni enko mini aba ofakwate ni maso mu ku fi ase no tankoji mini aba me dia me hu ni se me wo fa ase no wa suru papa enya be ku ni first boy a wo fa e na age of 16 years was my first boyfriend and a top phone mommy. Now we just a mommy and I'm saying kika no ban TNT. Akonano ko mania now have going to be more money. It just say yes for me what fast how we nya but papa na be kuzo. So me to me Dania, what me nya no mama kusu ani. It be bia be ku bia ti ati so papa be kaza. Be bia kusu bia abeku bia ye fe no. Wo mra na bi wo bia no yenka. Be da so ni aba. Yeah, that's a papa. Went to me. We didn't baby a free. Hello? And then me feed no hame. 0322498035, 0322498036, 0322498037. Hello, we didn't baby a free. Mama mi akosia papa ahofe papa ahofe menu abema papa enkawo obawa me me de dubantima ya mo abaso enka se yakubo share ma pa obo ncho na bo mi sikoko ma ke fa sa me ma ni suga ita da jo ni timi ya gna we da no de para ka me kan se abawa no asoro da in fact o ya kora boni and e fra o po se amunke mamu mbano mani ndani kakaya mamu mbano bonke me mbano bibi ha obana omituna ka acho na ma te obana de ma akura ni tini bibi ha no ka yo tini kan cheno school no koye ana ne madam ko hu tini bisa yesa o ko munye mo ka obi na ko situation ni mo hu tini kan cheno yesa mo mo mba munya kokro e man kura no mama krao nyame enhrawo we dey ni baby afrefre hello we dey ni baby afrefre aside yo yanko na moere nyame adom yanko papa na mako na boy pa dia pa no ene sano akwa no se na gbe no no na mesese aba mo ni mu die o se no ongo nyame sha online no yate wasem na se online ni mu we dey ni baby afrefre mini aba papa biye mini aba ma papa biye ya money tell we wa di je wa di nya Robert am ka se fi ko chun kwanta yeti ya ba abuja ya me jan kana ngo fo na ya di sa mo ni mi ndi ni o but mi e kira se sa ya fa mi mure mu da no ma sa ka tile ndi me so mo amada wo ma ala abuja mini aba no me da se pa hello we dey baby afrefre me patenti who radio yanko why yeah me patenti me ka fi keta okay yanko yeah but so I think no otuzo aso da ntino ati ka say ofa futu nwa na ka say ya ba sin ka ba ben I think on course me da se pa hello hello would any baby afrefre okay yankwe una twato me pacho yeah me get futu me ma wo fo ke nya ba se pena mo fana ba no me mesre
ngene na uja wono ba mafufa de beti ba kwa kwatana sebi o ba kwa nye kwase a ba ko wade ntime se de tebia no mo hwese na wade ne tie an kola na mo ya yi ti kola bo ne semba ni na wo ko ba ko fo ko so wo fo ba ko penta nyame ensha papa me nua bema ani ede mo besie ne mom make us say ebia na abrantie bi ede wo baby afa kwan bi so sei watitu mo remu de obako school na abrantie bi afa kwan bi so na ode afa oba no wie ye wo se enya de a megie enya media sanse mahunu no se mema foforo fa ne ho ne ma wo pe bibi de atete ne ho na meka no akoma mu nsam dwumadie no ye ne empanifo pi na edie enu nti wo de ba na che se ubenya emwa bebre ede efrimu abeku baby awo bi a wote yenka bomodia na ebra eya adwobrɛw ne ne wonka bibia ne kwan so won so wo hawo ne bia fabra akoma mu nsam dwumadie so ye wo askra ye ne mo ene di enhwe ne mu wo dia wo pa men frempo wo dia akina ye beba no pay na je se waba na wote gate ano konya wo ho wo ba no atena se kama enwunu wo ho ye ba ye betie o na de wo se ye de boa wo no ya ye ede aba ye wo askra kumasi askra ye ne mo ene di enhwe ne mu stadium ya metakani papa sports stadium dia ya bobo wo nti obi ani ho obi ani ho oni Kumasi sports stadium nti ha nti wo ma direction ya na ye nti wonam sa akwan no so na wo besi atwam akwa ho ye wa askwa mo no ho na ne di hwe ani mu se ya abrosa kama ya to ho nyina tas wa gba wuro nti wo dia o ba so na wo form kwan ya frɛ 020 39 33 582 020 39 33 582 Papa, ya braso. Ya ko nyame adma ochina online tin beba so bia fi say opeso be bompa ye nko ade a omomode ya Emra Patasi Assemblies of God. On frame number no 0547 853640 na ye beba ho. Nyame ya domo a ochina de eba no echepa o. Nyame kama. Nom amen fever mix na sound malaria wonu mato to minute why emre ba bi eto no bia kwa won sabe ka bi